ça les. Eye. The dimensions Oh na dodo Mose. And we have 5 cubits long and 5 cubits broad. Eye. Voici me plaît pas à Joe, c'est que voici me plaît à dire là des viens aller si que mia cho mia de ko doit un bleu bonnement peu le wo. It's a symbol. Eye enye mo pe nu saint playe pe ameta popo. Est-ce qu'il y a des filles mindola cho nous bobo allons chercher bobo cho gogo mo pe for ça me plaît. Eye Josi kele vosa me plaît a dit. Eye Jose tola dola no mo pe jome. Eye wa a no mo subo do wom le nyanyu kaka me le bodura me. Eye le and that altar for Lucas was found at the exterior of the tabernacle outside. The veil served as a covering to the tabernacle. So in the same way, the church should be separated from the principles and the practice of the world. So that is very important. And so whenever any faithful Christian enter into the tabernacle, the first thing he sees was that altar, the golden altar. Qui avait été raffiné dans le but d'allumer pour que la lampe brûle toujours. So the Lord ordered Moses to tell the children of Israel to bring beaten olive oil, pure and refined, that was to be placed to keep the fire burning. The word of God is to be in the believer's life. Illuminating that spirit, showing them the way and the path to follow in the Christian life. Only the word of God can illuminate us. It's not men's philosophy. So the word, we should give adequate attention to the word of God. In the church, and we should also meditate personally upon the word of God. The believers should shine as light in the world and should equally be filled with the Holy Spirit. As our light shines in the world, that they may see our good works and glorify our Father that is in heaven. What? What's the significance of the pure olive oil that keeps the fire burning? Do we have hands? What's the
Comme c'est ce qu'elle a mis la carrière, New Testament interpretation that makes the fire burning by the oil in the tabernacle. There's a hand here in front. Cela signifie tout simplement que la parole de Dieu doit illuminer la vie du croyant chaque jour en l'église ou bien chez lui. The word of God should illuminate the believer's life every day in the church and out of the church. Can someone add something to that? It's also showing that we should keep burning with the word of God in purity, in sanctification, and in holiness, and preaching the good word of God. Thank you. So it shows that special attention should be given to the word of God with its specificities. As well as the material of worship should be the instruments that God have chosen. Moses was not to select what pleases him. He had to obey what God had asked him to do. We go to the last question. Mention how some of these instruments points to Christ, the express image of God. All that we have seen here, how does it point to Christ? The express image of God. Any hand? There's a hand here in front. Praise the Lord. All we have learned here today is that the believer must show the attitude of obedience. Should have the spirit of obedience. And all we have talked about the tabernacle prefigures the Lord Himself. Tabernacle, the presence of God. Christ's presence in our midst. Very precision. Showing Christ's sacrifice for us. And then He purifies us. Amen. We are going to pray. We are going to talk to the Lord. May the Lord help us to obey His word, His instructions. In Jesus' name. Shall we pray unto the Lord? Le Yesu ƒe ŋkɔadzi mi do gbe ɖa le. Mi do gbe ɖa be na ve mia nu. Abe ale si ke nena Mose ene. Be mia wɔ wo ɖoɖo dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.
Levez-vous s'il vous plaît et nous allons chanter dans page 3. Shall we rise up as we sing together at page 3? Roc des sages. Roc des sages, fendons pour moi, que je trouve refuge en toi, que l'eau et aussi le sang qui ont coulé de ton flanc et soit le remède du péché. Purifie mon cœur coupable. Aucun labeur de mes mains n'est pour accomplir ta loi. Mon zèle toujours sans relâche et mes larmes coulant sans cesse n'est pour expier mes péchés. C'est toi qui peux me sauver. Je viens à toi, les mains vides, et m'approche à ta croix seule. Nu, je viens pour être vêtu, sans être espérant ta grâce. Souillé, je viens à la source. Lave-moi, Sauveur, où je mens, pendant mon dernier soupir, quand la mort s'empare de moi, lorsque je monte vers le ciel, face au trône de jugement, roc des âges, fendons pour moi, que je trouve refuge en toi. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flow be of sin the double cure. Cleanse me from his guilt and power. Purifie mon cœur coupable. Aucun labeur et ma main ne peut accomplir ta loi. Mon zèle toujours sans. Relâche et mes larmes coulant sans cesse ne peuvent expier mes péchés. C'est toi qui peux me sauver. Je à toi les mains vives et m'approche à toi. Lave-moi sauve où je meurs. Pendant mon dernier soupir, quand la mort s'empare de moi, lorsque je monte vers le ciel, face au trône de jugement, au visage fendu pour moi, que je trouve refuge en toi. In that same mood,
Let's lift up our voices to God in prayer and worship Him for counting us amongst the living today. Dans le même esprit, levons nos voix dans la prière et remercions-le de nous avoir comptés parmi les vivants aujourd'hui. Lift up His name Élevez son nom for granting you the grace to worship Him. Exalt Him. Worship Him. Today is the first day of the week. Thank Him for the great things He has been doing in your life. Worship the Lord for making you a participant in this great global crusade. Lift up His name for sending His servant to minister to us. Worship the Lord for His greatness upon His word that He declares to us. Thank Him because His mercies endure forever. The word of God says, enter His gate with thanksgiving. Enter His court with praise. Oh, that men will praise the Lord for His goodness and for His wonderful works. Pour sa bonté et ses œuvres merveilleuses envers les enfants de Dieu, envers les enfants de l'homme. Broken the gates of brass. In Jesus' name we pray. Psalms 50, he said, the mighty God, even the Lord, had spoken and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. Worship the Lord for all the things He has done from Thursday to now. Lift Him up. Thank God for the man of God whom He has given to minister the word of God that will give rest to our souls. Worship the Lord for our nation, that the peace of the Prince of Peace will reign. Pray that the GCK will continue in a greater way. In Jesus' name we pray. The Bible says that when you come to God's presence, you should not come empty-handed. So whatever you have brought to worship God today, be it your tithe, be it your offering, can you lift it up and thank God for providing, and thank Him for granting you the grace to give? Father, we thank You for this provision. You said if we give, You will open the windows of heaven and pour down a blessing that we shan't have room enough to receive. We pray as we give, fulfill Your word in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. The bags are passing around. You will open your eyes and put in your offering, and you continue to worship the Lord. Praise Him for journey mercies. Praise Him for His undiluted word of God. Praise Him and worship Him.
We are still in the mood of worship. Thank Him for keeping you alive. Thank Him for His word. His word gives lives. Thank Him for the Prince of Peace, the Lord Jesus Christ. He gave His life for us. We have heard about the tabernacle. And our God is great. He says His presence will go with you. Lift up your voices and lift up the name of the Lord for His provision, for His preservation, for His protection, and for His abundant grace. That this day you will receive from the Lord abundantly. The bags are passing by, so you drop in your tithes, your offerings, and your special contributions. And keep on worshiping the Lord. We are going to worship the Lord for His provision of the GCK. The GCK has come with a big package. Salvation for your soul. Sanctification of your heart. And the supernatural manifestation of His power. Let's tell the Lord today is going to be great. The hand of the Lord will be upon His servant. And greater and mightier things will happen. In Psalms 100. Psalms 100. It says, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Verse 1. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. You are going to express your gratitude to the Almighty for the great things He did from Thursday, Friday, Saturday, and the great things He's still going to do today. We pray that all what God has for us, for you, for me, that He will give it to us through the man of God. That today we will obey. At all times we continue in obedience. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Can we please be seated? We welcome all of you to this great global crusade with Kumuyi March 2023 edition in Jesus' name. Those who are worshiping with us on a day like this, for your first time, can you lift up your hand? If you have never been in our Sunday service and this is your first time, can you lift up your hands? Can you rise up? Can you rise up? God bless you. Brethren,
Members worshiping here at the crusade, what do we say to them? You are welcome. And I want to assure you that as you have come, you will never go back the same. I'm not hearing a global amen. All what God has packaged for you, you will receive in Jesus' name. Can you please have your seat? As you have come, I want to make you understand that the convener of this great global crusade is here with us. Amen. Amen. And the global crusade is not the only thing God has made us privileged to enjoy. We also have the global Bible study that is being transmitted all over the world. So we're going to give you the link, and it is transmitted through YouTube, satellite, Instagram, Facebook, and Zoom. So in your churches, you connect. You don't have to pay anything. You just have to get the link and connect. And you will get the global Bible study. That day, the man of God teaches expositorily. All what you need to know about God and holiness is taught. And this series of this time is the book of Daniel. You know it's difficult for people to understand that book. Because it talks about the future, it talks about the past, it talks about the present. Make sure you connect on Monday. Or you go to any Bible study location near to you. Then the man of God is also transmitting globally a special day on Thursday, which they call Power Night. That day we are trained on evangelism. And we experience the supernatural power of God. Then we have also the global end of month Sunday worship, just like this one today. Every last Sunday of every month, we'll listen to the word of God. So you connect through all the social media handles. Then there is the Tuesday leadership development. He said to us in one time, he says, that which I have, I pass it over to you. Everywhere I go to, you will go there. So you want to be a pastor, church worker, an instrument in the hands of God. Every Tuesday, it starts at exactly 6:45. Leaders of churches can connect. The churches can connect. And you will get the man of God.
Then this global crusade continues this evening. From Thursday, we enter the first, second, and third phase of salvation and miracle galore. Today is going to be wonderful. Today is going to be wonderful. So you must make it today. So I wanted you to know all these meetings. Even as we are here, they are connecting in Yaoundé, they are connecting in the north, they are connecting everywhere, and this crusade is being transmitted all over the world. God bless you. Amen. Amen. So we want to also make you understand that we have some important personalities amongst us. Fepek is included in this crusade. Fepek is also here. And then GMF is also here. Then the Pentecostal Fellowship of Nigeria Cameroon chapter is also here. And amongst them, there are some pastors. We have the acting Secretary General of FEPEC in the person of Apotre Eli Tohota. He's over there. Et pour soyez le bienvenu. Then we have the General Overseer of the church, Sous de Ville. He's also there. You are welcome. Then we have our regional delegate of youth affairs. He's down there. God bless you. And then we have other men of God. Then we have the Deeper Life National Overseer from Congo Brazzaville, Pastor Madoka Onoha. We have the pastor of the Democratic Republic of Congo, Pastor Paul Dalmeda Kwete. Then we have the National Overseer of Chad, Pastor Ahmed Buba. Then we also have the National Overseer of Gabon, Pastor Fidelis Olarewaju. We have the National Overseer too from Sao Tome and Principe. You are welcome, sir. Pastor Stephen Ayodeji. Pastor Stephen. Then we also have our brethren, pastors, regional overseers from all these countries, Equatorial Guinea, all these other countries around. Then we have the women leaders from all these countries. They are here. You people are welcome, man. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord is good. Now let's have the youth and the campus choirs. Praise the Lord. Please, I forgot one important pastor. The pastor of Central African Republic. Pastor Afrique Centrale, Afrique Centrale. Pastor Ola Olua. Pastor Ola
Oluwa Emmanuel. Soyez la bienvenue, pasteur. Pastor Miedo Janao. God bless you. Mao Neirao Kaka.
is no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I have seen your faithfulness, my fortress, over and over. J'ai de la force dans ta grâce, oui j'ai l'amour dans ta puissance, ta fidélité, ma forteresse pour toujours. Sois avec moi. Of lions, dry bones to life, what you are famous for. Dieu de toute suffisance, Dieu de toute abondance, tu pourvoiras tout ce que nous te demandons. Ton nom est puissant, ta parole est faillible, toutes choses sont possibles. Toi. Dieu de toute suffisance, Dieu de toute abondance, tu pourvoiras tout ce ton nom est si puissant, ta parole est faillible, toutes choses sont possibles avec toi. Dieu de toute suffisance. Amen. We now have choirs from the nations. In the presence of our great King, those songs come to us today from the sanctified lips and the pure hearts of the psalmists from the nations, who love God deeply. So, let's join with the saints and lift up our hands in praise to our great King, Jesus, as we listen to songs from the nations. Todos
Keep on the Lord, turn apart to strive, but to depart from home, straight to the author of life. Mining by deep had you grown, searching for peace and relief. I'll tell my story. I am a witness of His love. How He saved me, nothing is His story. His and pardon, it is redeeming love. Once a foe, but now a friend. Now I have no fear or worry. I am a witness of His love. How He saved me, nothing is His story. Peace and pardon, it is redeeming love. Once a foe, but now a friend. Now I have no fear or worry. I am a witness of His love. I'm a witness to salvation, 'cause I have sweet peace within me. In my life there's no transgression, walking Jesus lives in me. I'm a witness to salvation, 'cause I have sweet peace within me. In my life there's no transgression, walking Jesus lives in me. How He saved me, nothing is His story. Peace and pardon, it is redeeming love. Once a foe, but now a friend. Now I have no fear or worry. I am a witness of His love. How He saved me, nothing is history. Peace and pardon, with His redeeming love. Once a foe, but now a friend. Now I have no fear or worry. I am a witness of His love. I am a witness of His love. Of His love, of His love. I am a witness of His love. I can testify. I am a witness of His love. I am a witness. I am a witness of His love. Before the Sunday message today, we shall have a brief period of scripture reading. The Epistle of Paul the Apostle to the Romans. The Epistle of Paul the Apostle to the Romans. Romans 7. Romans 7. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth? For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then, if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but Sio Jojo Siamela Siantol Yabonutina Bena Nyache Kuna Ku que Azonla
tso se la me elabena mieku na nu si lé mi ɖe asi bena miasubɔ le gbɔgbɔ ƒe yeye me menye le agbalẽ ŋlɔdzesi ƒe xoxonyenye me o. Azɔ nu ka gblɔm ge miala ɖe se la nye nu vɔ̃a gbeɖe gake nyemedze si nu vɔ̃ la o negbe to se la me ko elabe nyemenya biabia la hã o ne menye se la mee wogblẽ le wo be megabia o ke esi nu vɔ̃ la kpɔ mɔ to sedede me la eho biabiawo katã ɖe dzi le menye elabe ne se meli wo la nu vɔ̃ ku ke ne nye la menɔ agbe se manɔmanɔ si tɔe tsã ke esi sedede va la nu vɔ̃ la gbɔ agbe ke nye la meku eye mekpɔe bena se si wode hena agbe la eya ke zu ku nam elabe esi nu vɔ̃ la kpɔ mɔto sedede me la eblem eye wòtsɔ eya ke hewu evɔ la se la le kɔkɔe eye sedede la le kɔkɔe le dzɔdzɔe eye wònyo ekem ɖe nu nyuie la zu fu na mahã gbeɖe hafi nu vɔ̃ la ƒohu ye bena woaɖe gbe fã abe nu vɔ̃ ene tso nu nyuie la wɔ tso nu nyuie la wɔ ku na bena nu vɔ̃ la na vɔ̃ɖi ɖe edzi ŋutɔ to sedede la me elabe menyia bena se la enye gbɔgbɔmenu ke nye la ŋuti la me menye wotsɔm ƒle ɖe nu vɔ̃ ƒe ŋusẽte eta enyilia eya ta azɔ ƒuƒu aɖeke meli na ame siwo le Kristo Yesu la me o ame siwo mezɔna le ŋutilã nu o negbe le gbɔgbɔ nu elabe gbɔgbɔ si nye agbe le Kristo Yesu me la ƒe se la xɔm tso nu vɔ̃ kple ku ƒe se la si elabe nu si se la mate ŋu wɔ la esi wogbugbɔ to ŋutilã me la Mawu wɔe eye wòdo ye ŋutɔ via ɖo ɖa le nu vɔ̃ ŋutilã ƒe sɔsɔme eye le nu vɔ̃ ŋuti wodoe ɖo eye wobu fɔ nu vɔ̃ la le ŋutilã me bena woawu sia ƒe dzɔdzɔenyenye la nu le mi ame siwo mezɔna le ŋutilã nu o negbe le gbɔgbɔ nu ko la me elabena ame siwo nɔ anyi le ŋutilã nu la ŋutilã ƒe nuwo wodzina ke ame siwo nɔ anyi le gbɔgbɔ nu la gbɔgbɔme nuwo dzina elabe ŋutilã nudzidzi la enye ku ke gbɔgbɔme nudzidzi la enye agbe kple ŋutifafa eya ta esi ŋutilã nudzidzi enye aɖika ɖe Mawu ŋuti la elabena mebɔbɔ eɖokui ɖe Mawu ƒe se la de o eye mate nyui hã o ke ame siwo nɔ anyi le ŋutilã me la womate ŋu adze Mawu nu o ke míawo la míenɔ anyi le ŋutilã me o negbe le gbɔgbɔ me ne ele nenem bena Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔa mía me la ke ne Kristo ƒe gbɔgbɔ mele ame aɖeke me o la eya menye tɔ o ke ne Kristo le mía me la ekema ŋutilã ku le nu vɔ̃ ta gake gbɔgbɔ la enye agbe le dzɔdzɔenyenye nu dzi ke ne ame si fɔ Yesu Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la ƒe gbɔgbɔ nɔ mía me la ekema ame si fɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la agbɔ agbe míaƒe ŋutilã siwo le kuku ge la hã le yeƒe gbɔgbɔ si nɔ mía me la ŋuti eya ta azɔ nɔviwo fenyilawo mienye menye ŋutilã si mienyi fe le bena míanɔ agbe le ŋutilã nu o elabena ne míenɔ agbe le ŋutilã nu la míele kuku ge ke ne míetsɔ gbɔgbɔ wu ŋutilã ƒe nuwɔwɔ nu la míakpɔ agbe elabena ame ale si nu Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna la woawo la Mawu viwo nye
elabena míexɔ kuvi gbɔgbɔ be míaganɔ nu vɔ̃ wɔm o, ke vinyenye gbɔgbɔ la boŋ míexɔ esime míedo ɣli le be aba fofo gbɔgbɔ la ŋutɔ ɖia ɖase kpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ la nu bena mɔviwo míenye, ke ne viwo míenye la ekema domenyilawo hã míenye. Mawu ƒe domenyilawo kple Kristo ƒe ha domenyilawo ne ele ale bena míekpe ƒu kpli bena mía ŋuti nakɔ hã kpli elabena míebuna bena yeyi sia me fukpekpewo medze ŋutikɔkɔe si wole dedege ɖe go afia le mía ŋuti la o, elabena nuwɔwɔ la ƒe mɔkpɔkpɔ vevie la le Mawuviwo ƒe ɖeɖefia la lalam, elabena wobɔbɔ nuwɔwɔ la ɖe gbegblẽ la te, menye eya ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu o, ke le ame si bɔbɔe ɖe anyi la ŋuti hena mɔkpɔkpɔ, eya ta woɖe nuwɔwɔ la ŋutɔ hã tso gbegblẽ ƒe kluvinyenye me la me ayi ɖe Mawuviwo ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ablɔɖe la me, elabena míenyae bena nu wɔwɔ blibo la katã le ŋeŋem eye fu le eɖum va se ɖe fifi, gake menye eya ɖeɖe ko o hafi míawo hã mi ame siwo xɔ gbɔgbɔ ƒe ŋgɔgbe nu la, miawo hã miele ŋeŋem le miame hele vinyenye si nye míaƒe ŋutina ƒe ɖeɖe la lalam, elabena woxɔ mi ɖe mɔkpɔkpɔ nu, ke mɔkpɔkpɔ si kpɔa nu kple nuku la menye mɔkpɔkpɔ wònye o, elabena nu si ame kpɔna kple ŋku la nu ka ŋuti wogale mɔ kpɔm nɛ mahã, ke ne miele mɔ kpɔm na nu si miekpɔna kple ŋkuo la, miele elalam le dzidodo me, ke nenema ke gbɔgbɔ la hã yia miaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ dzi, elabena ale si ke miedo gbe ɖa wodze la mienye miado gbe ɖa wòadze la mienye o, gake gbɔgbɔ la ŋutɔ tsua ŋeŋe siwo mienya o la wɔa nya ɖe akɔ. Woakafu Mawu ƒe nya la le míaƒe dziwo me. Amen. Kafu ne Aƒetɔ. Eye ɖaseɖi geɖewo si ke ve me le teƒe sia tso kaka yɔ ɖe agbe la, mía aɖe mɔ be míaxɔ ɖaseɖiɖi ɖeka. Kakafu ne Aƒetɔ. Ŋkɔnye Dr. Sister Esther. Eye nɔvi si ke le gbɔnye la, ele fu kpem le yeƒe lãmenɔ eɖum ƒe geɖe, ke eva teƒe sia be yeaɖi ɖase ku le nu si ke Mawu wɔ nɛ la ta. Kakafu na Aƒetɔ Kristo ƒe hamea. Metso Adama Orejo, eye to mɔ ma ve la me kpɔ gbɔgbadzi, eye dzi le nye dzɔme da kpe na Mawu be mele nɔviwo dome, eye Mawu yram eye meva teƒe sia dzi le dzɔnye. Ma da kpe na Mawu le nu si ke wɔna la ta hafi menɔ te le ŋkume na mi maɖi ɖasia, eye menɔ veve sem, eye
nye me bui be maga anu agbe o ke me va Nigeria eye me kpɔ katsutsu eye le bibi me la me va tsɔ nya gbe na aƒetɔ Yesu eye me trɔ va zu nunɔla eye menye megbedela tsã eye emegbe la etɔnye kplɔm tso teƒe sia eye kplɔm ɖe Nigeria esime ke me va ɖo nye ƒome me la le ƒe akpe ve bienyi la me la me va aƒetɔ ɖɔm ɖo eye megbe ma subɔ Yehowa le nye agbe kekewo katã me eye le ƒe akpe ve blaeve vea me la Mawu nye teƒewɔla le nye agbe me eye kɔsiɖa sia kɔsiɖa mi do agbe ɖa le tsɔtsi eye le numɔkeke me la menɔ vevesese me eye lãme le nye lãmeɖuname sia yi eye me va teƒe sia me tona Yehowa bena ɖe aƒetɔ ne ɖo kpe nye dɔyɔa dzi nam eye vevesese si ke nɔna nye tsaƒetsaƒewo eye nu si ke nana me lãme ɖunam la eye to ma me la aƒetɔa na be me haya blibo me vo blibo eye metsɔ bobo kple na Mawu kple akpedada na Mawu ƒe ame si ke Mawu tsɔ nam eye megbɔ be metsɔ nye agbe na ya ma miekpɔ bena eƒewo ƒe vevesese ƒe lãme ɖuamewo la wo katã wodzo Amen. Akpena mi kaka teƒe sikolo Dutoƒo Mawu nya kaka le la nya se yeƒe hadziha ƒe hadzidzi.
vraiment na mianya be zimenola na GCK mais il de kaivao eva kple esroa miano momi mama Esther Kumuyi nyakata mia doja na miano wezonlo nya pasi pese se de kane ma de pak beta ma une yarami mi kwatono chitre nu la bena gameasu minye be nyele no tekpo kapopo ya alba nene maya amesiame nyaglobe kapopo ganto jimi vadoya ye egbepen keke amegbela wo nono mela tro talendia mia anam nyanya be GCK pe zimenola menya madeke o chou mia be pastor ikenye nyanyo kakala Bible nous fiala ple au sofo pasteur docteur W.F. Kumuyi pasteur Wezon kafu ne mao nyabe pasteur yo 400 tio tepe vovovo 400 ple pasteur yo to tio ha vovovo 400 men be yo ano pakle mia me do ja na ole ndikanyia Georgina mi be emeke dipale fakle ha pochia ha me pochio kata obo yo le subo omla enye jijo mi na mi be mi ha mi le mi adome Mawu ne yirami wa yiranya be Mawu subo doa azo gamme ke mi le pomona almane ne maya Mawu pe nu sen la va jimi kpo mo be ti kokwe adidi konya pa gbeme nu ti fafa fiavila pe nti fafa adeto demi ye nukunu yo katami hiana nko yo katami hiana DJ me yo katami hiana la apeto le mia domendia achokata nami fa tandia ma ponami chokude Yesu pen kolanchi enuti papa fiabie eya tae mi va te pe andekanyado edibe ya onu kunu le nya pa gbe o me mina mi adogbeda o mi ape tople mi amawe mi le de akpe na o elabe mawu ga nu so katato nenye enye mawu ke me trona o Yesu wenya petokle dela ale nele cho ele nene ma gbe cho de mavo because you are the same from past to eternity to future eternity. And because all power belongs to you, all glory belongs to you. We're asking, Lord, that you touch every life, even in this service today, in Jesus' name. All the people who are here at the Alpha location, all the people who are all over the world, in all the countries, all the nations,
all the congregations we have. Ameyo 400 le nyabe hameo me, pe nyabe du Lord, 400 me. reveal yourself, you manifest yourself to everyone. Apato de dokio fia Do amesia me. something great in every life. Wonu gande la Something mesia me pa gbe me. spectacular in every Wonu life. toke la Something mesia me pa gbe me. marvelous in every life. Wonu kunu na mesia me. A great change, a great Be transformation totro will ga come to every life in na Jesus' gede name. amesia me pa gbe me le Yesu pen kome. Glorify yourself in Apato our ko won lives. konti le nya pa gbe Thank me. you, Lord, for the Me answer. ta gbe na de don chiata. In Jesus' name Yesu we pen pray. konti mi to gbe da le. And everybody Mesia me ne shout, to li se se de amen. gbona bena. Amen. God bless you. You Mawu can ne sit yira mi. down. Today, as we come to this combined Ndia service mieva associated, connected subo with toke the ya me. GCK. Eye mi le tisi kepe dodo me. Eye me nye bena mi le nya ben kosem le mofonuo kple radio ji. Special for you. Ndia manya na nya be maunya toke de. Le vavam na o. For you. Maunya de ikenchi matema to aye o. Yenye nuka Yesu Kristo pen kope nyame ja glo. Wonderful possession in the name of Jesus. Nyanya bena to menyinu gandeli na mi le Yesu pen In ko the me. name of Jesus, we possess everything we need. Yesu pen ko me mi hwanuo katsale na. In the name of Jesus, we have all the provision of heaven. Yesu pen ko me jifo benu na no kata so In bia the sile na. name of Jesus, we have the power that created the whole world coming into our lives and recreating our lives. Yesu pen ko me nu se yike gena nya ba gbo me. Tro gbogbo na mi yeye la, A ye me mi to na wonderful hone. possession in the name of Da maunya pe tanya Jesus. enye nunyu yo katsa mi akọ le Yesu A pen ko me. wonderful power in the name of Jesus. Nu se yike na honde ya le Yesu pen ko me. A wonderful pardon in the name of Jesus. Chochoke yike mau achova na o le A Yesu wonderful pen ko me. purity in the name of Jesus. Ejijaje maula na o le Yesu The pen ko me. wonderful things the Lord has provided for us because we believe in the Lord and we believe in that almighty name. Nunyu yo katsa maudobe ya chona mi labena nye pakpolo mi ko Yesu pen ko janyi John majise. chapter 14 verse 12. Yohanes pagbaleta we ne pipi ame It wieve. says, verily, verily, truly, truly, assuredly, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, he shall also do, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Seda ebe fam mele glona mi bena amesike kwa jinye senala e dosi o wo menela e ya hala we ye gan o we sia wa ga wala bena He says, me ina the fofo la life gbo. he lived, we will live. Ebe agbesike no la mi ha mi The atema no choice he had, we will have. ti depo ike no ye mela atema The no ha work meu. he did, we will do. Yesu be do ike ye wora o ha atema we. path he trod, we will tread. Eye emoyo ji o to la mi atema to e. righteousness he possessed, we will possess. Jojo nyenye ike no ya mamela atema no ha glory gbe o me. that he had, we will have. Ti kokko ike no ya maji atema no mi ha mi aji. Verily, Ebe assuredly, fanfan nyatepe toela Yesu be mele gblom na mi bena he that believeth on me. amesike hwa jinye sena He that believeth on me. nyonu ma ike hwa jinye In sena every generation, in every le dispensation, jijime o kata me le as we ame o believe on kata the to me Lord, ne ko Yesu je everything sea that was possible for him nu yo kata is Yesu possible tem for wona us. o ha atema we fa It says, the works I did, ebe dosio ye wona la the works I have done, doyo ye wo ba ya the works I continue to doyo do. ga kpotole wo a It said, he will do, she ebe will do. wo a atema we nutuma atema we Concerning us nyonu ma that atema we everything fa that he did, every way he lived when he was here on Yesu earth, be that ale now ye nu the way agbedo is open for agbe us, yi the ke ye ha no la nyigba chi possibilities are le ours. do yo kata wo la nyigba chi la We ye va be atamo be wo ha nutuma lo nyonu ma atema we fa Look at verse 13 there. pepe wie ton In lia verse 13, and whatsoever ye shall ask in ebe my nu name. sike mi abia le nyenko aji la
You ask for peace in his name, whatsoever you shall ask in my name. Ne ntifafa jim ne le ya. Ne bien ntifafa le ye ben kwadia. For strength. Ne nu se jim ne le ya. Whatever you ask in my name. Ebe nu kake na bia le ben kwadia la. It's talking about all the provision of heaven. Elle provoque kule jipo be nu na na o katanchi. Possibilities in Christ. Ble nu tete yo kata le mia se le Kristo menchi. The strength. Elle ponu na mi tokude nu se everything we ask in the name of Jesus. It said that will Kokoko ebe nu se nanami ne mi ko Yesu pon kwaje sela ebe na etenwela yo ha mi atema we be glorified in the Son. Ebe be na wa kofofo lanti le viame. Give us salvation. De me na mi de That the Father may be glorified in the Son. Ale bo wa kofofo lanti le viame. Give us a new life. Nu kata o nanami agbeye yedo. Agbe janyi do. Agbe jojo do. A purged life. Agbe ko le china. Acceptable unto the Heavenly Father. Atema jemau fofola nu. He said, whatsoever you ask is not. It's talking of healing, yes. It's talking of holiness too. It's talking of purity. It's talking of power. Nyawe kapopo yamela ele potole pompo chokude nyonti nukununti dede poponti doyoyonuti da ebena musianu ikenabia na wagbe na oji na olubon na ogbogbo ebena de lukatsa ye yawedo ebe nu sianu sikemia biele penkwajide yela yawe alebena wako fofolanchi le viame susua taeya. Everything is in the name. Da ede fiabe nuo kata le Yesu penkwame. De kpokpo ele Yesu penkwame. The holiness is in Kokko the nyenye ba gbenono ele Yesu penkwame. The power, the strength of heaven nu is se in the name. ikela tochi pova anomiamela ele Yesu penkwame. In the name. Nu ti kokko ele Yesu penkwame. Everything we need nu for yo us katsa and to miehia get to heaven, la nyibachi everything ben is in ma the na name. sumiasi acho plomi chifola wo kata le Yesu penkwame. That's why he said, Eyata whatsoever ye shall ask ekplobe in nu siano my sikemia name, bia le nyenkoajila ebe emake the mawo Father may be glorified in the Son. alebe wa kofofolanti le In viame verse 14, bigbiwe nelia if ye shall ask anything in my name. ebe ne mia bia na ne le nyenkoajila That puts the limit of what we're asking. egomenye be eta mo dadebe nu ike jimele biafa That means we're not living like orphans. egomenye be manu agba be tue bie ne o abe ewameno towe ne o ame yo si mokpokpomele ne o ame yo me agbemele ne o Living like people that have no power. mi manu agbe abe ame yo menu sem alo sinu semele watema wonane kewe ne o. If ye shall ask anything Ebe in ne my mie name, bia nane I le will nyenkoa do it. mela nyenkoa jila nyela mawe. And it says in verse 15, Biko wi aton la. in verse 15, if Eklobe, you love ne me, miele lon ye keep mun my la commandments. mi lenye sia o mede asi mi lenye sia o mede asi ta esede don le Yesu si. Because of the price he paid, Elabena, because of the eya propitiation, enye mia and bedela. because of the atonement, we're so Elabena, grateful to him eya eba that will konya say, be ku. you did that Yo, for ku me. de mia Anything tepe. you tell me to Eya do, ta. I will do happily, Ele glona obede joyfully, ne ye and tem wo cheerfully. to gan ya de tawa nu sianu sike wo yike le toji gapopo ya me na lo abia yela ya we If bo you love me, akofofo keep my lanchi commandments. ebe ne mi ele nye If se you o me da don't keep si his commandments, you bo ne don't me love le him. ye pesi me da si wa ele de If you bien don't pia be love me him, lo you ne pe cannot nyagba freely use his name. e ne me lo na ye pe nko me nyagba la matema na onu la gbo soso me o. The checkbook has many leaves, and it says it's vacant. Whatever you need, I have enough in the bag. Sign your name there and put the amount. He will pay you in the bank. Tio ko be amade cho check gbale bi da lo me na o. Eye ogun be check ma lo me na nu sia nu ike jim ne le ya e ga ho me ko jin ko anwun re ji la be galasi yen le bank ne yi ko wa tu fe na o. Is because he loves you,
to give you that nenye be amade atema cho unlimited chèque way, gbale biblibo adalo mena wa he says, ele de whatever le you need fian be anytime, amea the banknotes in your hand, elonya just ogbo write it and sign it alegbegbe and ask amea them, enu they'll o pay you. chantine Because alegbegbe he be loves you so much, their echo function chèque is gbale bia you're going to cho love him de back. alomena alebena wo a atema ron ipenya gbo eye alekele ye lomla ha lonyo gbo tane ya efe ikene je wa kenao Love him. whenever me do atame wa He keme says, me lo benya I gbo don't have time. ne eyo be fa ebe kpo nya nyema vo He says, bring something. No, I don't ebe want to chona bring ne that. vanam o nyema tema kokon ma chovana He o says, obey my word, obey my will. ebe nu ya echo achinam nu ya mejibe na wonam ne be o nye ya nyema vo nyema tema we na o ne no na gbe ma o fo me vila amadeke alo ne ne mema ma tema cho yepe chèque gbalevi dalomenao alo gaxɔ gbalevi adalomenao be ayabe xɔ gao ta yesu be ne mi lɔn yepe nyagbe fanfan la miale be sedede me de asi. And then he tells us in verse 16, verse 16, and I will pray the Father, ebe and he eye shall give nyela ma you de another kukuna fofola capital eye there. wana He's referring to the nyakola Holy Ghost kola that he bubu mi may abide bena with wanu you anyi kpli mi forever. va sede mavo me ele pompo tɔku de gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke miaxɔ ava nɔ kpakple mi Mawu fofola Jesus, the Son, Yesu God, Mawu vi la the Holy Spirit, God, gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu gbɔgbɔ the kɔkɔe Trinity. ame etɔ̃ mawoa And then he says, I'll tell the Father. ebe yagbɔna fofola The Father is different from the Son. fofola to vovo I'm not telling myself. I will tell the Father. tade fia bena Mawu ɖeka ya yi ke ma me tɔ̃ ya wole vovovo eye vi la be yaƒo nu ƒo na etɔ la ne wòatsɔ nyaxɔɖakɔla bubu ana mi elabe nye Yesu yi ke me le mia gbɔa nye le fa kɔ na mi nye le ɖoa nye le na mi dzigbɔ nye na be miaƒe dziwo me fa eye nye na mi modzanyi vɔ azɔ ne ma tso ɖe matsɔ mana be fofo la ana mi ame bubu yi ke nye Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ava anɔ fa kɔ na mi. It's as powerful as the Father. Elabena nu se le sia be fofo la The kene. Holy Spirit is as powerful Mawu as the gbɔgbɔ Son. kɔkɔe do nu se abe Mawu vi la kene. Each of the members of the Trinity is Mawu ɖeka ƒe a ame mighty and etɔ̃ yawoa powerful. nu se le wo dometɔ ɖe sia ɖe si ale gbegbe. Everything the Father can do, Nu the Son sia can nu yi do. ke fofo la te mu wɔna la vi la awɔnɛ Everything the Son pɛpɛpɛ. can do, the Nu Holy sia nu yi Spirit ke can do. ye evi la wɔna la Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe hã te ma wɔ He pɛpɛpɛ. says he loves us so much. Ebe ye lɔn o ale He has gbegbe. given us his name. Ye tsɔ ye ƒe ŋkɔ And na mi. now he says, he will give you the Holy Ghost, Ebe the anami Comforter, and that gbɔgbɔ he kɔkɔe will yi abide ke nye with you, not nyaxɔɖakɔla 3 years, alo 33 years, nyaxɔɖakɔla he'll abide bubu with you si ke forever. anɔ anyi kpakple mi va se ɖe mavɔ me. That's the privilege we have Emanye in gome Christ. kpɔkpɔ yi ke le mia si le Kristo We Yesu me. dwell in the Father, and the Father dwells in us. Mie le fofo la me, fofo la ava That's the nɔ mia me. privilege we have in Christ. Emanye gome kpɔkpɔ yi ke le mia si le We Kristo me. have the name of Christ that can never fail. Kristo ƒe ŋkɔ yi ke ŋusi nu se le la le mia privilege si. we have in Christ. Gome kpɔkpɔ yi ke le mia si le That Kristo we have me the ma. Comforter, Be we nyaxɔɖakɔla have ɖe le the asi o. Consolator, we Ame have si ke the la Holy fa Spirit, and he edzi na woa abides with us afa kɔ na forever. woa ye nye Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke anɔ anyi kpakple mi tso yi ɖe mavɔ me. Tells us, Fikpa me wiandrelia gblɔ be even the Spirit of truth, ebe nyateƒe whom the gbɔgbɔ world cannot si receive, keke me matem axɔ to o. come out of the world to have the Spirit of God. Ele bena togo le keke ma va xɔ mɔ ƒe We have gbɔgbɔ to ya. come out of that worldliness to have Togo the le Spirit keke me of ƒe God. agbenɔnɔ me ale be mɔ ƒe gbɔgbɔ na ke ɖe me We o. need to come out, Mi heart do coming la out, Togo, alive coming out, our soul atso coming out
miabe ame blibo akata miabe dzi miabe susu miabe luvo kata de do atogo tso keke magbe nono me ale be mo be gbogbo na ge de miame ebe oye na be nyateƒe gbogbo edo la togo tso alakpa dada me atogo le ame beble be gbogbo ma me afi nyateƒe gbogbo la ge de me o atogo tso alakpa nu na me ame fufulu alakpa nu na out of evil, out of error, Edwa togocho nu bada wowo alakpanu wowo agbefe nono edwa togocho alakpanu ona mo me hafi ma pe gbogbo nyatepe gbogbo ava no me o ano papele o ebe gbogbo sikeke matema ho o labena menye o alakpanu ola o me jesi nu na be gbogbo kokko Ambelao me jesi nu yana gbogbo Ame yo la lakpanu fia o fiama mola me jesi gbogbo Ela be o me jesi ya ma o eye o me nye ha o ke mia o ya mi nye etro jimea ke jesi ya ma ne nye ma o fia ke jesi ya ma ne nye be etro jimela o chonu bo ke ola e go me nye be enya eyama e jesi ma o vila ikenye nyatepetola la bena elemia gbo eye wano mia me ma unya betanya kadonku manonku jina mia penu na mesi toke oyo mia ko le Yesu penko ame nu ameton ye maglona mi nu gbanto ike maglona mi ya yenye dede popo blibo yimi akpo le Yesu penko ame chodo kio abe atukpane Allo ese. I want you to think of salvation, the water of life, and the water na chuebe de popo ele kwabe echiade yikodoli na konade atukpamelo allo eseme. I have salvation. Am vegbobe yo trojime. And you look at the bottle where they have the water of life, the salvation, the water is just at the bottom. Eye ne kwa mereka ba tukpa ike mebe ye kpo dedelia etia de kaka gomeda eti via de kwele gome eye ne gbe doli bi kwa bo chakata kongbe The Lord wants to give us ta se gomebe de popo ike Yesu abe ya namire edola ndo atupa ando atupa kaka alo ando sia kaka la gbako agbechila ayo nyama tupa fun eye si meto troa pe jesio nano defia edola gbako le wa gbeme ta nubanto yenye de popo blibo imi akpo le Yesu penko ame nu evelia Towo wona mau si o tiaku to Yesu Kristo penkoaji. Fruitful service. Towo wona mau si o tiaku to Yesu Kristo penkoaji. Mau nyama pa velia ema. Ye akpaton lia. Supremacy by the powerful name of Jesus. Nous se gan yike ele namito Yesu penkoaji. Always going beyond. The supremacy that is uppermost, that is foremost in our lives by the powerful name of Jesus. Nous vebi banto ideo yo polona Yesu penko be nu siado ta enu ba efe etonlia ne segome ko vake ho ya yaran dekanya Bolona le radio ajira be amen amen. The Lord bless you today. Maune yira mitoji no lokata. Mebe maune yira mi dekanye la peme la pisia pike mi le semi anko. Le dekanye ya Yehowa benu sene gere nya ba dome. Yesu penko se seya no wonu kunu la gbe o me le dekanye ya. Number one, Nyava nu banto aji keto na se nu ya gome nuide. De popo blibo si kemye kpona to Yesu Kristo penkoaji Matthew pagbale
Matthew chapter 1, Matthieu verse pakpale tagbãtɔ lia 21. kpekpe bla vevɔ ɖeke lia And he shall bring forth a son, ebe adzi nutsuvi and thou shalt call his name eye Jesus. nayɔ eƒe ŋkɔ be For Yesu he shall elabena save his eyae la people ɖe from eƒe dukɔ their sins. la tso woƒe nu vɔ̃wo me. He will pull out his people from Ade. the well of sin. Akɔkɔ yebe dukɔa dogo tso nu vɔ̃ He be will vudoa me. take out his people from the Akɔkɔ flood of sin. yebe dukɔa ɖa de tso nu vɔ̃ be When somebody tɔsisiawo is me. in the well, Na ame aɖe ge dze vudo the mea, water in the well, etsi ke le vudoa mea, dirty, etsia ƒoɖi o, poisonous, etsia enya ɖi o, dangerous, ne etsia ewuna amewo, destructive to health. etsia yi ke la gblẽ ame be When lãmesẽtsia, somebody is in that well, ne ge the dze well, vudo ma the mea, water in the well etsi ke le vudoa mea, overpowers, ela tso amea katã dzi egɔme be amea nyrɔ ɖe tsia katã me le vudoa me. Not only that, the water in the well poisonous, Mekpɔ vɔ o dangerous, lo, mi gblɔ be dirty, etsia and will destroy your health. It also comes inside you. etsia eƒoɖi, etsia le ʋẽ, etsia aɖi le me. Numɔ katã ne gbe ge ɖe me koa, wo katã woaɖo lãme na o. See why Jesus came. Susu yi ta Yesu ava ɖoa, Take you out of the enye be well of sin. yakɔkɔ wo dogo le nu vɔ̃ ƒe vudo ma To me. separate you from sin. Yaɖe wo ɖa tso nu vɔ̃ ƒe asi To me. cleanse the sin that has come Nu vɔ̃ yi into ke your system. enu abe tsi ne wòɖo lãme na woa, yatɔ ɖe And to to ɖa le lãme na o. separate you from the well of sin. Ya To pull klã you wo ɖa, out and to ya set you kɔkɔ wo free, tso, that ya none ɖe wo of na those vo things blibo will become tso a nu practice, a baɖabaɖa habit in yiwo your life. le nu vɔ̃ ƒe vudoa mea, ale be wò ya megakpɔtɔ anɔ agbe baɖa pitipiti mawo nɔnɔ dzi azɔ o. And she shall bring forth a son. Ebe adzi And nutsuvi thou shalt call his name eye woayɔ eƒe ŋkɔ be Yesu, For he and elabena only eya ɖeka ko, eya ɖeka Only ko, Christ. ye ɖeka koe la, he, only the Savior, ye ɖeka koe nye ɖela, only the one that ye came from ɖeka koe heaven, ɖi tso dziƒo fa only mía gbɔ. the one that Ye gave ɖeka, a ye perfect koe tsɔ atonement, a perfect evɔsasa sacrifice for your blibo salvation. na Mawu ɖe mía teƒe be míakpɔ ɖeɖe. For he shall Eya save, ɖeka koe shall rescue, atem shall pull out, aɖe, shall set free akɔkɔ, his aɖe people yeƒe from their dukɔ sins. la tso woƒe nu vɔ̃wo me. Has that happened to you? Eye ema le ge ɖe If you agbo me say fifi la you yi. know Christ, Ne be dzesi if Yesua, you say you have Christ, ne be Kristo le if ye you mea, say you are saved by ne le Christ, gblɔ nam be Yesu na yi trɔ tsi mea, has that happened to you? ale yi ke tutu wotsɔ la gbo He mea, saves from sin. Yesu ɖe na me He le tso nu doesn't vɔ̃ si save me. into sin. Yesu me kɔ akɔkɔ He na me doesn't nyrɔ na ɖe nu save vɔ̃ me o. into disobedience. Yesu me kɔkɔ na me dana He ɖe to maɖomaɖo me o. doesn't save into defiance. Me kɔkɔ na me tɔ dana agbe ƒoɖiƒoɖi nɔnɔ me o. He does not save into defilement. Yesu me tsɔ na me dana ɖe agbe makɔmakɔ me o. Christ gets to us. Ne Yesu ge ɖe agbe When mea, Christ deals with ne us. Kristo ge ɖe wò agbe When mea, Christ cleanses ne us. Kristo le tsi na When woa, Christ changes us. ne Kristo trɔ wò agbe nɔnɔa, He saves us from our ɖe na mi sins. tso míaƒe nu vɔ̃ me He doesn't keŋkeŋ. save you from other people's sins. Megya ɖe wò tso ame kpɔtɔewo be nu vɔ̃ me o lo. Wò ŋutɔ nu vɔ̃ yi ne wɔna. Nu vɔ̃ Dirty habit. ƒoɖiƒoɖi Your eɖe own defilement. baɖabaɖa yiwo katã Your le own me o. disobedience. Eto maɖomaɖo Your aglã evil. dzedze nu He baɖabaɖa yiwo saves katã ne you wɔna. from Aɖe wò tso evil. wo katã wo me, aɖe wò tso wo katã me. Save Ebe his aɖe people from their eƒe sins. dukɔ tso woƒe nu vɔ̃wo Thank me. God I am one of his people. Akpenemɔ be eɖe nye ya loo. How about you? Wò ya ɖe? I said how you Bebe wò ya ɖe hã. Answer me now. Ƒle na mase la. I am one of his people. Be nye ame le etɔwo dome. Anyone that belongs to him. Ame sia ame yi ke nye eya amatɔa. Owns him Ame as sia ame Savior. yi ke xɔe abe ɖela enea. Anyone that has repented and come to Ame him sia ame yi ke as trɔ le Savior eƒe and tsi me Lord. eye wòtsɔ Yesu ebe aƒetɔ kple ebe He ɖela. saves every one of them from Eɖea their wo dometɔ ɖe sins. sia ɖe tso woƒe nu vɔ̃wo me. Dɔwɔƒe agbalẽ ta ne kpekpe wuieve. Acts chapter 4 verse 12. Dɔwɔƒe agbalẽ ta ene Neither kpekpe is there wuievelia. salvation in any other.
But there's no salvation. Amado oina church gake o mekpo dede o. There is, upliftment. There is enlightenment in other people, some, but there's no salvation in any. Amado kekeli de va klena o. Eye o we ho kekeli bo de melo pa gbeme o. Comes only from Christ. Mechona church de demo. Mechona konu o meo. Mechona ekonyi o meo. Mechona nunya o meo. Salvation. De popo. Full salvation. De popo blibo. The salvation that takes a man out of sin and takes him to the supreme and takes him to heaven. That salvation is from Christ and Christ alone. I go to church. Salvation is not given by church. It is given by Jesus, our Savior. I take sacraments. Communion. Salvation does not come from sacraments. Communion Christ alone. Christo de kai nana me dede. I had infant baptism. Oh, pastor, nyo de titana toka de bi meke. Circumcised. Ayo twa banan toka keke de bi meke. Without repentance does not bring conversion. Ne o de titana. Aye me trochi me wa ma gbo dede o. Salvation we're talking about. De pokpo ikemi le glo. That transforms him makes him and Rona me back no one me utrosuna nu one ye yela Christo eya de kako yete chona lekepe de papoya tena am me back no me. Now there is there salvation in any other. Ebe menya mebubu adeke me kokola le o. Ela bena nko bubu adeke me le tifuate le duadeke me le du adeke me me le adeke me koko me le pupo adeke me ebe na nko bubu adeke me le tifuate si wona megbeto le esi mebe wo lebe mi akpo kokola le o. That's the reason as you are here today. No ita never church and kanya do ya. The salvation you say you ne gbo o de popo ike wo nto ne be le sia. Drinking the dirty water of ne the well nu eti fafa ma ike le nu bo vudo amea. You're still living in evil. E gomenye be gakotole nu agbe bada. Living in defiance and egale kpɔtɔle nu agbe le to mando kple aglan dzedze de Kristo ƒe sededeawo ŋuti mea. You're still living in defiance. Egakpɔtɔle nu agbe ƒoɖi agbe makɔmakɔ. You need to come to Christ. Eɖo la trɔ va Yesua gbɔ ne dedekpɔkpɔ yi ke wo nana me ye awo de na me dogo tso ƒe nu vɔ mea ne wate ma sɔ asi o. And there's no other name. Nkɔ bubu adeke meli o. There's no other way. Mɔ bubu adeke meli o. Mɔnu adeke megali o. Ikeji mi ato akpɔ dede o. Negbe to Yesu ƒe ŋkɔadzi ko. Look at Acts chapter 5. Tɔwo ƒe agbalẽ tatɔn lia pikibla tɔnvɔ ɖeke. Acts 5. Tɔwo ƒe agbalẽ tatɔn pikibla tɔnvɔ ɖeke lia. Him, Christ. Eyama Kristo. Yesu sia. Our Savior, as God exalted with his right hand Amesia, to be a Yesu prince sia. and a savior. Mawu to de dzi le eƒe nuɖusi me abe kplɔla kple xɔla ene. God has not presented any person Mawu as savior metsɔ ame to aɖeke anyone tsɔ in the fia world. xexea alo tsɔ fia ame aɖeke le teƒe aɖeke negbe Yesu ɖeka o. God has not approved of anyone Mawu me da to asi be ɖe the ame savior, to be aɖeke your dzi be woaganye savior. ɖela bubu tovo na aƒetɔ Yesu ɖeka He's pɛɛ the only ko. one. Ye ɖeka pɛ No koe. other man can save us. Amegbetɔ aɖeke megali la xɔ na mi No o. religious woman can save Tsɔtsi us. ma nyɔnu aɖeke mate ma ɖe o. As
Yesu de kakoe Mawu do de dzi de be nusi me be wanye nuka bena wanye aƒetɔ kpakple ekplɔ la kple xɔ la ene bena wana dzimetɔtrɔ kple nuvɔ ƒe keke eyae nana dzimetɔtrɔ ŋutɔŋutɔ anu be ŋutɔŋutɔa egɔ nye be dzimetɔtrɔ alakpatɔ hã li dzimetɔtrɔ katapititɔ hã li teɖekpɔkpɔ numetɔ li eye metso dzime va o dzimetɔtrɔ tagometɔ li eye metso dzime na mea o dzimetɔtrɔ aɖe lia enye be ɔto no be enume gblɔa wohã gblɔ kpasam do eye ame agblɔ kɔa egblɔ kpasa do evɔ ebe trɔ dzime ao dzimetɔtrɔ ma alakpatɔ ma kantafititɔ ma mete nana me dedekpɔkpɔ vavã o vɔ dzimetɔtrɔ ke Yesu nana mea yi ke tso na dzime yi ke gena ɖe dzime na me dzimetɔtrɔ yi ke Yesu ya nana yi ke ana be ne nye kɔkɔ agbeƒoƒoa katã awɔ nukpe na wo ŋutɔ ye ase veve ɖe nu nyɔnuwo kple nu vlo yiwo katã ne wɔtsã va yi dzimetɔtrɔ yi ke nana mi trɔ na dzime eye miagblɔ be o agbeƒoƒoa meklãna tso gbɔwo medo baba yina o nyemagawɔ o ke o dzimetɔtrɔ ma yi ke nana wolena fu agbeƒoƒo aɖe yenye dzimetɔtrɔ ŋutɔŋutɔ vavãtɔ ke Kristo nana me egba nana nu vɔ keke hã nu ve le teƒe ya dzimetɔtrɔ kpakple nu vɔ tsɔtsɔke eye gbãtɔ nye dzimetɔtrɔ le Mawu ƒe ŋkumea le Mawu ƒe ɖoɖo mea le Mawu ƒe nuwɔnawo mea dzimetɔtrɔ nye na nututu gbãtɔ eɖo la trɔ dzime hafi Mawu la tsɔ nu va ke o Mawu tsɔ kem la eɖo trɔ dziame vɔa Mawu ɖem la etrɔ dziame vɔa Mawu na ma trɔ la de asi le nu vɔ ŋuti vɔa Mawu nam dziɖɔƒe na le dziƒo mebe eɖe asi le nu vɔ ŋuti vɔa Mawu fofo la le dziƒoa etia ame ɖeka yi ke nye Yesu eye wòdo ɖe dzi be eya koe la nye xɔla kplɔla kple ɖela bena wòana dzimetɔtrɔ kple nu vɔ be keke mi ne etsɔ eya na mi vɔa ne etrɔ dzime vɔa agbe yeye gena ɖe ame me ye leke wonɔna agbe yeyea ɖo ne yebe Yesu be ŋkua na wo ɖeɖekpɔkpɔ kple dzimetɔtrɔ vɔ aɖe leke ne trɔ dzime vɔa wonɔna agbea ɖo Kolosetɔ ƒe agbalẽ tatɔn kpekpe ame wuiadelia Kolosetɔ ƒe agbalẽ tatɔn kpekpe ame wuiadelia ebe mina Kristo ƒe nya la nanɔ mia me geɖe fũu ne va Yesua gbɔ vɔ aɖe ne be Yesu nae dzimetɔtrɔ vɔa ne Yesu tsɔ nu vɔwo ke wo vɔa ne Yesu trɔ wo agbenɔnɔ vɔa eye gbɔgbɔ kɔkɔe ɖi ɖase na wo be Kristo ɖe wo eye eɖo kpe dzi na be trɔ su mɔ be vivɔa tso gama me dzi pɛpɛpɛa na Kristo ƒe nya la nanɔ mia me geɖe fũu kple nunya sia nunya mi fia nu mia nɔewo mi xlɔ nu mia nɔewo kple salmowo kafukafuhawo menye be woanɔ haƒo mianɔ ɣe ɖum aɖu kakakaka ame ɖeɖe koe o ao vɔ ebe miatsɔ nuka salmowo kafukafuhawo gbɔgbɔmehawo adzika le amenu veve me na Mawu le miaƒe dziwo me
menye be miano hatim kple nu fon le time ano hatim ano nu vlom allo kwasida katamea miano agbevlo eye même la gbea miava be mi le funya pe nu fon me emegbe akwasida gbea miava be mi le tiha for hama ike jim ne le ha etros nu nyonu le mawu gbo ela be wa me le hatim la me ko ta mawu me xɔ atitia o me mawu gblɔ mawu le na mi voa mia dzi ha kpakple tsi me kɔkɔ mia dzi ha kpakple tsi me tɔtrɔ fafatɔ eye mia dzi ha ma tso tsi me na mawu elabena ne le nu vɔ wɔm la ana nu nana o azu nu nyɔnu le mɔ be ŋkume nu nana o ano nyɔnu na mawu anabe ehadzdziwa mawu nya gbɔgblɔ wa dɔ yiwo katã le ne mawua mawu la gbe elabe trɔ nu nyɔnu le be ŋkume ebe mi dzi ha kple amenu fefe ne mawu le nyaƒe dziwo me mele ha dzim na amegbetɔwo la elabe amegbetɔwo menya nyaƒe agbenɔnɔwo mele mawu nya gblɔ na amegbetɔwo elabe amegbetɔ ma nya wo agbenɔnɔ mele subɔsubɔ wo dɔ wɔm ne amegbetɔ ame yiwo le hamea tsɔtsia me wo menya wo agbenɔnɔ la ede dzi ekaka mo la ƒo asi kpekplokplokplokplo vɔ ne nu vɔ ne le agbo me amewo menya nya wo lo vɔ mawu yi ke ele ha tsim na eya nya be nu vɔ le agbo me ta eha yi ke tsim ne lea ne ƒoe ne dzi ha vɔ hã dziƒo dɔlawo dziƒo ma ƒo asi kpe na o elabe me dze dziƒo nu o elabe wole kpɔ kaka be a kpɔ nyɔnu ya ɖa la kpɔ tugbedze ya ɖa la kpɔ ŋutsu ya ɖa la ele nu agbe nyɔnu ma nɔm vɔa eva be le ha tsim na ma etsi ha amewo ƒo asi kpe vɔa yebe nɔƒe ɖeke mele dziƒoa mawu tsi be ɖe meganɔ nenema na mi o miawɔ nua miadzi ha miasubɔ miawɔ dɔ na ye kpakple nu ka amenu fefe miawɔe ale gbegbe be yeƒe amenu fefe nanɔ miaƒe agbeme gbagbea gbã na amenu fefe le mewo hafi ele ha tsim le mawu dɔ wɔm la eye la te ma tse aƒetɔ mawu la nu nyuie. Look at verse 17. Kpekpe ame wi adrelia. And whatsoever ye do, nu sia nu si ke mi wɔna in word or in deed, le nuƒoƒo alo dɔwɔwɔ me la mi wɔ wo katã le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi eye mi ta akpe na Mawu Fofo la le eyama me. Everything you do in the public, nu sia nu yi ke na wɔ le bebeme alo gaglagbe yo. everything you do alone or nu with sia other nu yi ke wo people, ŋutɔ ɖeka anɔ teƒe ɖe awɔ ye o. everything you do on Sunday or nu weekday, sia nu yi ke na wɔ le kɔasida alo asagbalo gbe ye in o. your family, nu sia nu ke na wɔ le wo ƒomea me. everything you do with a stranger, nu sia nu ke na wɔ kpakple amedzro aɖe. everything you do with nu sia nu everybody ke in na wɔ any kpakple ame condition, every sia me condition, le it afi says, sia and fia ebe whatsoever ye nu do sia in nu si word ke or miawɔ deed, do all le in the nuƒoƒo name alo of the Lord dɔwɔwɔ me la Jesus, giving thanks to God ebe by the, mi and the wɔ wo Father katã by him. le Kristo Yesu ƒe ŋkɔa dzi ele gbea ƒe ŋkɔa dzi eye mi ta akpe ne Mawu Fofo la le eyama Whenever me. you do anything, nu sia nu yi ke ne wɔna ɖe. whenever you say anything, nu sia nu yi ke la togo tso nu me na wa whenever ɖe. you go anywhere, fi sia fi ke na be yi ɖe yina ɖe. ask yourself, bia ɖokuiwo se bena can I do this in the name enu ya yi of ke the Lord wɔm me le ɖe Jesus? Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi me le wɔe lea. That fellow says, I'm a Christian. ame ma ebe nye Kristo tɔ. I belong to Christ. nye hã menye Yesu tɔ. And he's going to take cigarette and smoke. fɔ Can I ebe take yi that siga weed? ƒle Can I ge take that ebe marijuana ƒle siga ɖe and say, tsi Lord, ebe this ƒle is for gbekui glory. bla I'm smoking ɖe xɔma heya this me in your name. You eye cannot do wò va that. That trɔ will be gbɔ va blasphemy. va le eyɔm vɔ eye ma be yele wɔm le Yesu ƒe ŋkɔa mea awo ne wɔ nenema etrɔ zu busunu ma wɔm ne le elabe mate wɔn nu ma le Yesu ƒe ŋkɔa dzi o ebe ya da You're kɔ violent. awɔ You're akpasebenu angry.
Abidji. take a bottle. Atatupa. I'm going to break his head. Abema batane. Lord Jesus, I belong to you. Mbe ayo kemal gbo Yesu menye to. Mtuya Yesu le wonkodia. Meje mya batane ndikanye la. We ade ni wom nelema ma batane le Yesu pen come. Awola. Etros busunu ma yawo. And I want to have pleasure with her. Lord Jesus, I am saved. Yes, I am going to oh, defile this wife of my neighbor in the name of Jesus. Yesu wonko je meja wele awo abusunuema ta bible be nusia no ke ne wona le lupopopo lendi alo fien wonu wona lenkeke alo zame wo kata le Yesu penkoaji ye penkoaji mita pe na mau fofola le Yesu Christo me le yamame. Looking at number 2 here. Akpabeliana nu fiafia maunya. Fruitful service through the prevailing name of Jesus. Miape mau dowo yo la cheku to Yesu penko se semachi of Jesus. Yesu penko ike funko katata. The devil doesn't mind anything that we do. Minya nu yo kata mi ona satan me pone gba olo. Once we don't bring Jesus his enemy in ne action. Megbeto Yesu ikenye eya Satan abeketo ne me kplo Yesu va do agboa makendo me no makpogbo ha. He doesn't mind giving food to the hungry. Ananu do we to no adua ne le mokata on va mele wele Yesu ban come ama mo na kene Satana. He doesn't mind cultivating anything. Ete dagbele. Ete de nuka agbeli bagbele. Ete de bagbele. Once you don't bring nenebe ewonu sianu ye mecho Yesu Christo ben kogbe va nu amoko a abonsama kendeme na o. What Satan is worried about no ike vene ye Satana in your action. Enyebele nu o na o me le subo o me nu yo kata ne lewa Lifting up the name of Jesus. elewe be ato Yesu ben kodeji That's where Emma Satana bina jindo He doesn't mind you preaching. me kama unya ikwe glom ne lo. Once you don't bring in Nenyebe megbele we be ya gbe to Yesu ben kodeji o kwa makendo me na o. It doesn't mind you serving. Mawu subo do a. Don't bring the name Nenyebe of megbe we Jesus. be ya to Yesu ben kodeji o kwa makendo me na o. Has a problem. Afi ke Satana bina Is that jile you are doing this service only in the name of nenyebe the ne Lord. vele nuawom le Yesu ben kodia ato Yesu ben kodeji ye vene vene ale My gbegbe. service I render in the name of Jesus. Ben Yesu bo subo ya mele we ne ma to Yesu ben Look at kodeji Acts chapter 5. to pa gbaleta And I'm tonlia reading from verse 28. tukwi la vevo enyilia. Saying, did we not strictly command you, charge you, that ye should not teach in this name? Ebe allo de menye se nye dena mi be mi ga fianu le nkosi aji oa emaye me chona jina o. But don't teach in Ebe this mi name. fianu bo mi ga fianu amo le nkoma ya ji o. Mi tegbo ma unya In this bo mi ga gba mama me nkoma o. You can serve, but don't serve Mi in te this subo ga ke mi name. ga subo le Yesu me nkoma o. Don't have the glory of the name filling your Migana heart, Yesu Christo directing you, benti preparing kokwea you to go and na do va what you are doing. le nu yo Do kata it, mi lo be me o. passionate, Ebe do mi te it, wefa and be mi we energetic, papele and do jokoho it, and be mi we excited, papele but bibi vo. don't do it in the name Satana me jina be mi awon noa acho do Yesu ben kodeji gbede e maya e venento. Everything you do Ebe it because of Jesus. nyabia se be nu yo kata ne wonade e wona cho kafre Yesu ben ko a. De wona le Yesu ben ko me a. Allo e wona noa awe kwa Yesu ya le mbedo meda e nu yo kata omne le ya Yesu me la fia de kento le mewa.
Did not we straightly command you that you should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Verse 29. It says, then Peter and the other apostles answered, we ought to obey God rather than men. Miao mia bumau au ameo elebe nya doto amegbeto garomo elebe mia be sukubio adoto be nu fialao nu nwie onye the citizens of the country elebe tumevio na doto povito yo le moaji le mo fiame mi be mi tofi elebe nya doto in life. Lagbemea le nano mea le benya doto amegbeto nya doto chidudua nya doto nya menkono lao. The problem comes kaka vana nenyebe evele doto amegbeto chidudua pepele tumegao chou Yesu Kristo a kima nya lema. And that's what the Pharisees wanted. That's what the Sadducees wanted. They told you that you should obey us. Why you not obeying us? Abandon Christ, obey us. Apostle no to yo. Omega do to Yeshua. Gake apostle do chambe ya do to Yeshua cho wawe ya. Apimaye enya vana lema. Fimaye nenye Kristo tontontoa wa kwele. We can't see Christ physically. We see the people around us physically. They come and they put pressure on us. We see the frowns on their faces. We see the effect of their actions. We can't see him physically. And yet he is a savior. He is the supreme one. And the tendency of the human being, even of the Christians, of the believers, is that they obey the people, the police, they can see the government, they can see, but they don't obey God mi le kpɔ miaƒe tɔwo, mi le kpɔ amegbetɔwo ta, mi tina be nya ɖo to woawo ya tsɔ wu, eye nya ɖo to Mawu, nya ɖo to Kristo. And so when they challenge the apostles and the disciples, ta yi ke wo he nya ɖe apostolo nua, we are wo ɖo ŋuti na wo be ɖe. More than men, rather than men. Ele be miawo miabu Mawu awu amegbetɔwo. That's the challenge of your life. Emenya dika yo le vana ondia. As you go through the marketplace of the world. Ne eyide keke ma si o me de. As you go through society in the world. Ne le to dua o me le yi. As you are challenged by idol worshippers in your community. Tron subola he nya de nti o le dua me. The men and women in authority. Nutuo nyɔnuwo nenyebe o va tsɔ enya de nti o be edola do to yewo kotokoto de. You are at a crossroad. Nye be ye va le mɔ dzevenu. Christ has saved me. Kristo ede o voy. I think of him every moment of my life. Ne me buta me tsonu o nanti kakaka. Christ has gone to prepare heaven Kristo for ide dzra dzifo dara nyinam. That nobody on earth be can prepare for you. Amadeke la nyigba dzi ma te ma dzra teƒe ma dara nyinam o. Died for you. Kristo ku de to give you salvation and healing be ya nam like dede no other man kakple toyoyo ika megbeto adeke ma te ma nam la nyigba dzi o. How grateful are you to him. Leke da na kpe ne Yesu ya do. People that want to take over total control of our life. Lukata demo ne amemao yo be yo akpate de dzi o voa. Onyebe nene memawoa o me wona neke be adelu vowolo yo ade wa gbewolo nu kata ma do to Mawu yi ke de wa tso amewo o ma ha. We ought to obey God rather than men. Mawu tso nu ka amewo because of his name.
because of his provision, because of his authority upon our lives. That's the name that will go with all throughout life. Look at Acts chapter 8 verse 12. Acts chapter 8 verse 12. Believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name he took the name of Jesus. When you are going anywhere, if you're a believer, you will not forget your Bible at home. Your Bible will go with you. If you're a believer, you will not leave your conviction at home. Your conviction will travel with you. If you're a believer, your consecration, you'll not leave your consecration behind. Your consecration will travel with you everywhere you go. If you're a believer, you will not leave your commitment to Christ back at home. You take your commitment to Christ everywhere you go. And when Philip was going to Samaria, he didn't leave commitment to Jesus back in Jerusalem. He took commitment to Jesus wherever he went. He didn't leave his faith in Jesus at home. Everywhere he went, as he went to Samaria, he took his faith in Jesus, his confidence in Jesus, his trust in Jesus. He took that faith to Samaria. Everywhere you go, you take your commitment to Christ. You take your confidence in Christ, and you take your consecration to Christ, and you take your trust in Christ. You take all that with you. Nacho Yesu penkoa, nacho Yesu penko di hosea, nacho dokutoto savona pe lonlon do ne Kristoa, atueda asi, atu apisi apike na yi magbera pe majo. Some people enter into a taxi, Amado, they don't take their conviction nodo, in Christ for them. taxi amea, ya do fuamea, o me chona Yesu di hosea. Some people go from the capital city, they go to the village, they go to the village. I don't They don't take their consecration to Jesus with some people go to an idolatrous community. Amado When ole they go te there, pado they don't take yofima their o resolution supona and their le bakle repentance trole and their e no ja ite salvation pama de in Christ wo with pe them. Yesu ji khose o be ti me totro ma gbe ya o me tu e pe na ro kunchi yina te pama o. Anywhere we go, ta se go me be we must fisia take pike na ya Jesus with Yesu us. do la kplodo aya fi malo The fullness of Jesus Yesu in pa us. gbo soso ne yomi fun And the consecration to Jesus will Doku take toto that savona with us. Kristoa ne kpoto nome o. So that any challenge that comes where you go, Alebena adikado va tua. you're not thinking of what will they do, what will they say, Mano, how will they bien oppose, how will sebere, they react. leke ma wodo, You're thinking of nyaka ma Jesus, gbolo, you leke are nyuka ma still wo, there. ao, And I came woya, with your koto, confidence, I le came with Yesua your ti trust, kose me and da si, whatever is e happening nou here, kake le I cho, brought you la with me. fisia I'm going to pike think na of yila, you first. I will nyebe, obey you Yesu, rather than men. anye nou banto, Yesu, woko man londa, Yesu, ma adoto, ambuo, chow, ameo. And so Philip go to Samaria, Ta Filipo idefika Samaria. preaching the things concerning the kingdom of God Ye, and the name wo of dekpepa, Jesus Christ. nyanyui, And they were kude, baptized mautia do with pela, men and ple women. Yesu Christo pen koanuchi, eye, wo te mauti na wo,
both Nutsuwo kple men nyɔnuwo and siaa. women. Nutsuwo kple nyɔnuwo What siaa. was my interaction with men, being a man myself? Be nyame nye ŋutsu. Some men, when you see a woman, especially a beautiful woman, going on the street, they lose their head, they lose their heart, they lose their hope, they lose every prayer they ever prayed, they lose every conviction they ever had, nenye be ogbe and the dogo le woman mɔdodo is dzi the only ye ogbe one zɔn le they yi can look at now. ye Philip, when he got to wo Samaria, gbe he kpɔ saw nyɔnu men, he saw ɖe le women, they didn't emɔdodo take dzi his kɔa heart away, they didn't vevietɔ take his mind ne away, woganye they be didn't nyɔnua take his dzetugbedze head ye away. agbaze dze gale ŋutia o boboboboe ŋutsu yawoa ɖewo dzena la gazi ɖeka ye o dzena nu susume fluna na wo tɔtɔna na wo eye wo mega nyana nu yi ke wo le wɔ o va kpɔ ɖa kpɔ Filipo ya mɔƒe ame ya vavã yi ke wova Samaria dua me ya egblɔ mawo nya lo eye Biblia bena wode mɔ tita na amewo ame mawoa ŋutsu le wo me nyɔnu le wo me eye nyɔnu mawo be nuwɔna ɖeke ŋutɔa metsaka susu na Filipo mena Filipoa etrɔ zu ame yi ke etsaka le eɖokui me zi ɖeka la be kpɔ nyɔnuwo le amewo me o. The name of Jesus. Yesu ƒe ŋkɔa Anywhere you go, everywhere fi you sia go. fi ke ma yia ma lé Yesu ƒe ŋkɔ me ɖe asi. Yesu ƒe ŋkɔa ne kplɔ ɖo ya fi sia fi. You will have the victory. Ana wò tsiɖoɖo Power will be in your life. bebe ŋusẽ la nɔ wò agbe It me heals your heart. ne Yesu ƒe ŋkɔ le It dziwò mea heals your brain. ne le susu It me na wa heals your life. ne le agbe me na wa. Every action is an action that brings in the name of Jesus. Nuwɔnawo katã ke na wɔ ɖe nɔvinye wɔwo katã le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa Looking dzi. at point number 3. Miakpɔ akpatɔlia na Mawu nya. Number 3 now. Le akpatɔlia ya nu ka miagblɔ na mi o. By the powerful name of Jesus. Eya ye nye gãnyenye kple ŋusẽ yi ke le Yesu ƒe ŋkɔa me. Supremacy. Gãnyenye aɖe le Yesu ƒe ŋkɔma me. Of Jesus. Gãnyenye ɖe ŋutɔ. Ŋusẽ ɖe le ŋkɔma me. The great, foremost supremacy in my own life. I reserve that place for Christ. Ta nyea me di be mana alo ma se gɔme be ɖe gãnyenyea Yesu ƒe ŋkɔ me mele ta nye ma xɔ gãnyenye ma tsɔ tɔnye o. And go through life. Ta ne me zɔ mɔa le anyigba dzi le yia. Nye ma nɔ ɖokui nye tom ɖe dzi anɔ yiyim alo ado ɖokui ɖe dzi tsɔ wu ɖe la nye o. Eyae la xɔ gãnyenyea gbagbia gbã. Hallelujah. Think about what I want and my goal and my desire and my destiny. I don't want to put Nu my sia nu yi ke ma wɔ, nuɖekpekpe ke ma wɔa, me di be ma wɔe ne gãnyenyea na nye na va na Yesu. Yesua ɖe la nyea eya ɖeka be ŋkɔa me ye be ŋkɔ be gãnyenyea ye tae ma di be ma wɔ nu sia nu yi ke ma wɔ le. Ta Yesu be ŋkɔa be gãnyenyea ma tso gbe ɖe na ye be teƒe ma nye ma xɔ gãnyenyea tsɔ na ɖokui nye wɔa ma xɔe atsɔ dana na Yesu ƒe ŋkɔa. That a man will think of himself above Jesus, his Savior. Be ame aɖe nanɔ do ɖokui ɖe dzi tsɔ wu Yesu ƒe ɖela. What has happened? Ke nu ke va le That dzɔ. the thinking of his joy, his happiness, his Be achievement, ele bu tame alo le tsɔ asi kɔkɔ na yeƒe dzidzɔkpɔkpɔ kple vivisesewo tsɔ wu dɔ yi wòawɔ na Kristo ye ɖela. that Nu ke man le dzɔ. or woman will think about what I want, what I like, what I desire, my Be own promotion, enu yi my ke own tsɔna dzi nam, and nu it's yi not ke thinking dzi me le number one. enu yi ke nye dzimedzitsiwoa foremost, ye nu yi ke anam dzidzekpɔkpɔa the preeminent ela ƒo ta na of Kristo Jesus. nye ɖela manɔ nenema bom ɖe nu yiwo katã ma dzi gbagbagba anyi Yesu Kristo ƒe gãnyenye matsɔ bobo teƒe gbãtɔ na Kristo tsɔ wu ɖokui nye. That we think of our own personal name above the name Bena of Jesus. mi manɔ do miame ŋkɔwo ɖe dzi tsɔ wu Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe What is ŋkɔ. happening? Woke va dzɔdzɔm o. That we don't care if people put the name of Jesus in the mud
we just smile and look at them, and you know, say the young people of this generation, the people of this generation, look at them, they don't respect the name of Jesus. No le numa omde edola titre abe yo egomede le ke mi ajo flododo ble nuka bublunya atono digbo Yesu Kristo benko ha edola we ale pepebe wa twa sikoko na Yesu benko jowu no sianu yiko mole manu afima onogbo busunya ore Yesu benko antie abonu akpo ameao. He must have the supremacy. Are you not a man? You are nothing compared with Christ. Ne otonya kple Yesu daria mele de kemo mele ne mi me go ha mi menye naneke o le Kristo benkume o. You're so concerned about yourself. No kata jina be adoro kio re ti kaka ano do kio domne ti gloji cho Yesu Kristo ma ha. The foremost supremacy. Elebe mi acho kanyenye ana Kristo Yesu benko agbagbe agban. Look at John again. Chapter 14 verse 12. John 14 verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, on Christ, when you talk to somebody and he looks at you with a whimsical look, don't you believe me? I'm thinking about that. What I said unto you, don't you believe me? Are you calling me a liar? I'm a liar. Get offended when we talk to somebody about Jesus. And don't you believe him? I don't know. You laugh or smile. Okay, if you don't believe him now, maybe tomorrow you why, when they don't believe you, why do you talk and talk again and emphasize you must believe me? When you don't believe Jesus, you don't mind. And then na me ko jio sewa de akpota no fonu anofo afonya me anue e na ameme ko Yesu ji sewa ke enya ele ekpode boy Yesu be amesike ko tinye sela etosio me wola eya ha awe eye kawo wo esiawo wa wo ela benyela meyina fofola gbo. When somebody believes the story you tell, that's where it ends there. When somebody believes your presentation of your personality, I went to that place, to that college, I went to that professional institution, nothing happens to them. No, nous c'est la guerre humaine. Tu faut la na check papa. De la aussi. Nous connaissons la guerre pas mais. You are more concerned about them believing you than they believe in Ta Christ. elle bemia ou avec bebede. Ame ono ko Yesu pen ko di se cho wa ko mi adia se. Desires. Ta me ka demona titi bada ma wa gere mi amo. Jesus and the works of Jesus, they will do. Mina mi agblonya afonya na me onu agbloma wo nyanyua na mo ale gbegbede wa ko Yesu Kristo ben ko agi se cho mi aoji. And you have a salvation. Ta wo han be ko Yesu ji se eye de popole si
Kokonyenye gede ba strength gbeme. and the power Eye and baptism in the Holy Ghost. Kade gbogbo ko benu siaji. Now you must believe Christ to the point that Wo kan the works that he did edola you ko Yesu will aji do. sale gbegbe do yo Yesu awo a o hana we. Your life will take on a new radiance in Jesus' Eye ne we ne ma name. agbewa laga klen wa le wo le kekle fifia le Yesu pen come. And then you begin to think, I'm a believer in Jesus. Eye anogbobe me ko Yesu I pen ko read ji se. what Jesus Christ did. Ye nu and ike you know Yesu when he wo a. was on earth, Iko nu anyigbajia. the devil came to him and he said, Abosan be it gbo. is written, To ne he be defeated ohun the re ni devil. bena. Yesu tro choma unya to do abosam And ji. he says, the works I do, you will Ebe do. don yo me wo a mi ha mi atema we fa. Whatever Satan, whatever Me tempter, ka Satana o. whatever Me temptress ka comes to gbogbo you, fun you o. will Me ka overcome them tete in kpoma o a. Jesus' Ma name. to no be aduo kata on ji le Yesu pen come lo. You ask him questions. O nya bia se o na Questions Yesu. that will dribble him. Enya yo la to a cho tremone. They Ne said, wa le. "Shall we pay tribute to Bede Caesar de or wo le not?" be mia na akefena Kaiser alo ma kefeni ma ha. Wo le nya jim kokoko be a cho nya de le ma cho ne Yesu Kristo nchi. Ne yo ave se asame na tumega o be pa me yara. Yesu be na de mi cho denario lanam makpo. Ameka pe nono me alo tatai le jima ha. They said, Yo gwene be na the Kai superscription of Zaro Caesar. Toy Kai Zaro Toy. And he said, give unto Yesu Caesar donu no be ekema material mecho things, your tithe, Kai Zaro what tona belongs na unto Kai Caesar, Zaro nyaponu but jojo wa give unto Kai Zaro God Toy your heart, e bo who mecho created nu you. ikenye mau He tona said, mau give unto mau tenye God kanya pe your ji heart that nyape belongs to God. agbenono He mau defeated toy mecho nyapa agbenono every na mau person mecho nyape that jio wanted to na do mau defeat him. And he said, the works I do, ta you will do. Yesu You we will alegbebebe defeat ame yo everyone kata be yo that want to atremone shake a your faith, Yesu that wants to confuse your medemo life. ame You ma wa defeat peji every o one of them ta in menye Jesus' be wo ha ame yo kata la va cho nyare nchi o eye wa va cho enya bia se do ba be yo va to me ne donchi ale o la me to gbere to be na aduo kata oji le Yesu Kristo pen come. He said, the works I do, you will do. Ebe do yo me wo mi ho mi atema The we sick people, they interacted with him. don't know He ba didn't Yesu catch gbo their sickness. They caught healing from him. ibo Yesu me ba to tí ó gbọ́ wo lo vo wa o bo ma ko toyoyo tí Yesu gbọ́. There are believers, they fear associating with Eye congregation. ko se toro le o fonana ha popo popo Their disease. Nyemeji be ma be ba do la me ma I o want gbọ́. to catch their disease. Nyemeji wo of be do sickness. o ne ba ba mo. And so they're insulating Ta themselves. o to de na do ki o da ga twa me o gbọ́. Jesus didn't catch their sickness. They caught Yesu his me health. ba wa o be do lele o vo bumla Yesu na wa o And he la me says, se. he that believeth on Eba me, mesike. the works that I do, he shall do Ko dinye also. sela to si wo wo melela e ya ha awe. You will not catch anybody's disease. Me do gbere to be ma le to ama ba to twa ma de ke gbọ́ o lo. Will not Gbebe catch nye ma ba to anybody's tso ama de disease. ke gbọ́ o lo. You know, in an assembly, there's Le somebody nyabe who is demon pupopo possessed. me ya do yin mi pa ma de gbogbo fo le don poni. And the people that know their right, the Lord, Ya me they are yo casting nya out wo the pe devil. o pe je na o le Kristo me ya o le nya gbogbo fo le dogo. I see a believer, he runs away, he goes to stay in Eye that corner, me far kpɔ away xɔse from tɔ where ɖe they're casting ye ma out devil. si la fi ko le nya gbɔgbɔ vɔ le ya ebe be ɖe kaka kɔna ɖe me. And I say, my friend, why are you there? Ebe nɔvi nye o nuka tɛ bɛ bɛ la fi ma ɖo. I'm afraid. Ebe yɔ me le vɔ I lo said, why are you afraid? a nuka vɔ me ne le o. They're casting out O le nya devils. gbɔgbɔ vɔ le fi ma I ɖa. don't want the devil to Ye me di be gbɔgbɔ vɔ ne to ava si ɖo ava be ɖe When lãme na me o. Jesus saw the demon possessed, Ke Yesu kpɔ gbɔgbɔ vɔ mea ɖe stood there calmly enɔ and te ɖe gbɔ courageous. kpoo kple dzideƒo. Before he even cast them out, Kafi Yesu na va nya wo they dogo a recognized wɔn him. ŋutɔ kpɔe do And they dzesi said, do we gogo. know you, Ebe mie dzesi wo the lo. Holy One of Wonye Israel. Mawu ƒe kɔkɔe Israel ƒe They kɔkɔetɔ didn't la come into him. wome
va bede Yesu mo. Elle a be Yesu pe nous sien bon wa enya kpokpo von to la me o me. Ta Yesu ba mesi ke ko ye ji se la. Dosio ye wona la. Oh ha awe. Ta ko Yesu ji se. You will not catch demons. Eye gbogbo von de ke ma va bede me o. You cast them out. Bon wa anya o dogo e. They will not jump on you. O ma ti ko la va le o. But you manifest the power of God. The works I do, He shall do. Ade ma pe nu se fia o bo ye. La be do Yesu wa ha tema we. Somebody is talking to you. Na ma le punu now. And it's breathing in, and you hear the sound of the breathing. Eye ale ka me ale gbon a ele do to e. Please draw back. Ebe yimbo do me But tei. Ye be di be egboki ma na va be na mo. you know Jesus. Wa nya Yesu a. All the people were all Amokata pour la doe. touching him, leaning O le on pompo, him, mero le le, mero le touching toe, his clothes. mero le kasia o And toga. when they touched his clothes, and that woman with 12 years Yike nyɔnu ma yike running blood, epewie everything fesɔm came to an end. eʋunɔ dodom le ŋutia yo kasi Yesu o toga ko la eʋu sisi doa etso. He didn't catch their bacteria. Yesu me ba dɔa tso He gbɔ. didn't catch their long-standing sickness. Yesu me ba dɔ lele yike le o But they teƒe dzidzi o. got healing, and they But got freedom, health. Amemawo from him. bom la woxɔ fofokpɔkpɔ kple tɔyɔyɔ tso Yesu Kristo And gbɔ. he said, he that believeth on Ebe me, ne the xɔ works ye I dzi sea. do, he shall Dɔ do. siwo ye wɔ la o hã atem awɔe. Jesus Christ ministered in the midst of the hypocrites and the Sadducees and the Pharisees. Yesu fianu le alakpatɔwo kple ayemegbenɔlawo titina. Enɔ wo gbɔ alakpatɔwo The deceiver. kple amebelelawo. Jesus the truth. Gake Yesu remains the truth. nyateƒe yi wònyea ekpɔtɔ nye nenem be nyateƒea wobe alakpanuwɔna agbevenɔnɔ woƒe amefuflunuwɔna be dometɔ ɖeke ŋutɔ mege ɖe Yesu ƒe agbenɔnɔ me o. Nenema Yesu azɔ ema. Ne míawo hã mi le alakpatɔwo kpakple ameflulawo titina numɔ dometɔ ɖeke ŋutɔ ma age ɖe mía me o. Woƒe alakpanuwɔnɔ ma ge ɖe mía me o. Catch their dishonesty. Woƒe amebeblo ma ge ɖe mía me o. You have known some Christians before. Dzesi Kristo tɔ ɖewo tsã va yi. They were as straight as a ruler. Eye woƒe nuwɔnawo le teƒe. Wonye ame dzɔdzɔ ame And then dzadze. they come to some places, maybe Eye they're walking there. wova yi teƒe bubu le wɔdɔ le afi ma. And the rule of the day of that place where they're Eye walking ese yiwo is katã da ɖe deception teƒe and ma falsehood and yenye nu lying ka and hypocrisy. amebeble nu fitsi wɔwɔ nu gɔmenuwɔwɔ yiwo va le teƒe ma kɔa kaka na va kpɔa Kristo tɔ ma eva trɔ zu agama etrɔ zu agama eye wòle afi ma kɔ amewo be nuwɔna eva le dɔm ɖe ha ɖɔli kɔ la abe amewo ke nene. Yesu me ɖe mɔ ame mawo ƒe alakpanuwɔna kple woƒe amebebenuwɔna woage ɖe ƒe agbe me o. Eta be ɖe ne xɔ ye dzi sea dɔ siwo ye wɔ la wò hã ate ma wɔe. The life I lead, he shall lead. Agbe yi ke nɔa wò hã ate ma nɔ agbe ma. The truth I express, he will express. Nyateƒe yi ke ye ɖe ɖe goa wò hã ate ma The gblɔe. purity and the honesty and the holiness I manifest, he will manifest. Ebe ne xɔ ye dzi se ɖe dzɔdzɔenyenye mawu vɔvɔ kɔkɔenye ma gbe ke nɔ hã ate ma nɔe. Because I go unto Ebe my nu katã Father. elabena me yina fofo la And he's gbɔ. talking to the Father about Eye you mele every to time. gbe ɖa na fofo la ɖe mia ta It's in gbe the sia midst gbe. of those people, Lord, keep him as Eye straight as I was to gbe when ɖa I was in the ɖo world. taba aƒetɔ kpɔwo ta esi abe aleke me nɔ kia me le wo ta kpɔm la dzɔ wo ŋuti. It says, and whatsoever you shall ask Wienea in my ebe ne name, miebia nane le nye that will I ŋkua dzi do, la that the nye la Father may be mawɔe glorified ale in the bena Son. woakɔ fofo la ŋuti le via me. A new life has come. Agbe yeye le sɔ asi wo dzi kanyi ya bena be ame le hadzia dzi A ɖaa. new understanding has come. Gɔmesese yeye le A va na new o. victory has come. Dziɖuɖu yeye le ge ɖe woagbe me. You will have
the victory. Mawu ana na duchi. You'll catch what Christ Nu yo brought, Kristo what wa. Christ did, Do what yo wa de Christ tawa. said. You will not catch the attributes and the dirty things of the world in Jesus' Wa name. we la nyi wa o to manyinu. Kristo pe nu nyo wa la geda gbome. Nu bada yo kata le janyigbajia de keto ma geda wa gbeme. 10 verse 17. Lo kata me wo kika me viandre lia. Chapter 10 verse 17. Lo kata wo kika me And the viandre. 70 returned again. Ame blandre la gbogbo va kple dzidzɔ. The 70 returned again. Nusrɔ̃la with blandre joy. wo gbogbo kple dzidzɔ va These gbɔ. were the 70 that Jesus sent Woawoe out. nye ame dɔdɔ blandre ke Yesu dɔ ɖo ɖa. And as they went out, all the 70, not 69, remaining one, not Eyi ke wo yia, 65, remaining ame 5, ɖeka me be all to le of me o lo, them me ɖeka ŋutɔ me to le me o. Ye ame blaade va asieke trɔ gbɔ va o. Alo ame atɔ̃ va ke le me. Ye ame blaade va atɔ̃ trɔ gbɔ va a o. Wo katã wo yi gbea dzi. Ye ame blandreawo katã trɔ gbogbɔ. Yo gbogbɔ va kple dzidzɔ. Ye woɖi ɖe asi na Aƒetɔ Yesu Kristo. As we come here today, Ta yi ke mi va teƒea dzi kanyi ya. heard of the name Ye of miese Jesus, Yesu ƒe ŋkɔ be Mawu nya the sesẽ ya. salvation in that name, Be ɖeɖe le ŋkɔ ya the me. sanctification in that Kɔkɔenyenye name, ba gbe le ŋkɔ ya me. the strength in that name, Ŋusẽ le Yesu ƒe the ŋkɔ me. power in that name, Atsekpakpa le Yesu ƒe ŋkɔ the mea. possibilities in that name. Nutete wɔwɔ gãgã le míasi le Yesu ƒe As ŋkɔ we mea. go back home, Ne trɔ le yi aƒe me azɔa. the report you have, Wo hã nya the yiwo ne se. testimony you have, Ɖaseɖiɖi yiwo is ne that se. you have the victory, Ye the nye be triumph of Jesus Tsiɖuɖu going home. li nam le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me loo. Everyone, Ame sia me. not everyone minus me. Menye be woɖe ame aɖewo to le me o. I'm going back for victory. Nye ya matsɔ nyateƒe ayi aƒe I'm me. going back for triumph. Matsɔ dziɖuɖu ayi aƒe I'm me. going back for power. Matsɔ ŋusẽ la ayi I'm aƒe going megbe. back with assurance. Matsɔ dzideƒo ayi aƒe And megbe. the 70 returned Yi le be again ame with blandre joy, la saying, gbogbo Lord, va even kple the dzidzɔ. devils Gblɔ bena are Aƒetɔ, subject gbɔgbɔ unto vɔ̃awo ke us hã through thy woɖoa name. to mi le wò ŋkɔ la dzi le wò ŋkɔ la dzi. Are you not surprised we finished this service? Ɖe mewɔ mo ya be tsɔtsia dzo And kpa after vɔa. hearing about the name of Yi ke miese Jesus, Yesu be ŋkɔ be nya the sesẽ vɔa. power, the possibilities Ŋusẽ in kple the name of ŋutete yiwo katã Jesus. míate ma wòto Yesu ƒe ŋkɔa dzia. Somebody is running to the prayer warriors and is saying, I am subject to the devil. Ame Can aɖe you ma deliver gaƒu dzu me? gale yi ɖe gbedoɖa tɔwo gbɔ be wone do gbe ɖe ta la be gbɔgbɔ vɔ̃ gakpɔtɔ le dom ƒo na ye. When they came, they Jehovah. were not subject to demons, to devils. They said, the devils are subject unto us through thy Yi name. nusrɔ̃lawo gbɔ va ɖe. Womegblɔ be ɖe gbɔgbɔ vɔ̃ ɖu yewo dzi o lo. Se ɖa. Wobe ɖe gbɔgbɔ vɔ̃ ɖo to yewo le ya Yesu ƒe ŋkɔa You me. have that name. Ta ŋkɔ ma me tsɔ le na o. Shout the name. Yɔ ŋkɔa le aƒe me ɖa ma se. Say it in the Mi yɔ day. ŋkɔa sesẽ ɖe ne ɖi ma se la. Say it in the day. Mi yɔe le ŋkeke Say me. it anywhere you Mi go. yɔe le afi sia fi ke miayi. All the devils and the Gbɔgbɔ demons vɔ̃wo will be katã subject wo katã la unto you. dze klo le ŋkɔ na mi. Hallelujah. As you are walking in the way Ne le zɔ̃ le mɔa dzia, and you look at somebody, ne kpɔ ame aɖe just to look at people around, eye akpɔ amewo their face ne kpɔ kind ŋkume na wa. of sends fear into your heart. Eɖo yɛ ne kpɔ mo na wo kɔa vɔvɔ le ɖo. Then you drop your head. Eye ebɔbɔ ta You take away your eyes. eye tɔ eɖe ŋku ɖa le amea dzi. It looks like the person inside them is greater than the person Ele inside kɔ be you. ame yi ke le amea dzo tri akɔ wu ame yi ke le wo ame wɔa. That was a great mistake. Ema vo dada ye. Look up. Fɔta dzi. Look at them. Kpɔ wo. Inside your heart. Ame yi ke le dzime na wa. Say in Jesus' Agblẽ be le Yesu ƒe ŋkɔ me. that fellow will drop his Ame head. ma ela bɔbɔ ta zi ɖeka. The name inside you Ŋkɔ yi ke le me wɔa. will conquer whatever is in there. Aɖu nu ɖe kpekpe yi ke le amea dzia. The demons, the devils, Gbɔgbɔ are vɔ̃, subject unto Satana, us wo through katã, thy name. ebena wo katã wo ɖo atomi le wo ŋkɔ la dzi. I
Look at verse 18. And he said unto them, what they did not know, what they did not see. Anytime we mention the name of Jesus, he does more than we can see. He accomplishes more than we can ever know. And what we see is just like an iceberg. It's just like a little thing out of the great mighty things that he has done. Did you see that? But Jesus saw that you will get more than you see. You will have more than you feel. And he said unto them, tell Satan as lightning fall from the sky. Fall from the air. As we go out, 70, 700, 7,000, 70,000, all over the world. As we go out, child of God, and you carry the name of Jesus everywhere you go, demons in every community will begin to fall. The one that troubled you in the past will not begin to fall. The one that tormented your child, your wife, your husband, your family will now begin to fall. Christ has seen it already. I too you will see. You will see. Victory, power, authority, you will see. Look at verse 19 there. Now I cannot read this verse 19 except you are standing. Put everything down. Now you stand. The Lord is going to talk to you through le JB apa ya pas la otia cho le radio agbo atimake pipi ana o fi de pepe kem fi siapi kem ile ka popo ya me a Yesu ja pompo na mi you receive, e ja ho e benya you experience, awe ben metotoa you will be like this new believer. Anno abe khoseto ya o ene Behold, ebe poda menanu semi not witness, behold, menje gboto poda menanu semi not shaking and trembling, menje benya no jo nyanyanya poda menanu semi to tread on serpents and scorpions. They will not walk over you. Serpents, scorpions will not crawl over you. They will not bite you and they will not hurt you in your dreams. Do you understand? When you are sleeping, you're still yourself. You're closing your eyes. You're still a believer. And the Lord is still watching over you. And what He gave you the night, the dream, will not take away from you. Whoever you see in the dark, whoever you see in the dream, you're still who you are. Your name doesn't change. When you see a terrific figure, your name doesn't change. And the gift of Jesus in your life will not change. Anywhere you go now. On the street. In the house. In the church. In your church, in your ministry, in your building, in the vehicle, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall
eye naneke meli si awɔ vɔ mi gbede o. Nothing shall by any means Naneke meli si kela vɔ mi gbede o. Tue wɔtɔ o. Naneke meli la wɔ vɔm gbede o. Gbede o. Where are you? Sika wɔ amema ne le o. Apɛtɔ ado de dzia zɔn. Apɛtɔ ekɔkɔ da ɖe ŋgbedodo ya me. Apɛtɔ atsɔ ŋkɔ yi ke temu wɔ nu sia nu medo akpo naneke le anyigba dzi o. Le dziƒo kple ayame kple anyigba dzia etsɔe na wo le ŋdi kanyi ya. Open your mouth and pray and Azɔ ke nu ŋdi kanyi ya na tɔ gbedodo apɛtɔ me le xɔ yayra ya me le xɔ ŋgbedodo ya apɛtɔ me le xɔe togbe ɖa. Tɔ gbedodo ɖa apɛtɔ me le xɔe tɔnye atsiɖuɖu ye tsiɖuɖua tɔnye ye enye la ɖu tsi la tɔ gbedodo ɖa ma ɖu tsi godo tɔ gbedodo ɖa nɔnɔme ɖeke ma va ɖɔli nunana yɔ eɣe ma va ɖɔli nunana ya o etsi dzadza ma va akplɔe dzo o menya ame yiwo le axadame na woa le ŋtsi wawawoe la va tutu da o bebe de nu yi mawu na wo le di ya nɔnɔme ɖeke magaɖɔli eteƒe o xɔ Yesu ƒe ŋkɔa dzi se nakpɔ ɖeɖe xɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi se ne woakɔ ŋtsi o. You keep on believing in Jesus. You keep on believing your possibilities in Christ. Everywhere you believe, you must be on top. Don't believe in the name of Jesus. You believing in Christ, every situation, every circumstance. Thank the Lord. Bena Yesu la si o. Hallelujah. Akpene mawo be etro du Yesu to. Akpene mawo be Yesu ben ko le nume na o. No takpene be Yesu akpena o. Akpena o be wo nko le nume na wo nko la gbenyeme. Takpene. And everything you do. Nu sia nu yike na wo le ben ko aji azon. You talk in his name. Eja ponu le ben ko aji. Preach in his name. You converse in his name. You do anything, any action, you do that in his name. You're friendly with somebody, it must be friendship in his name. Filthiness cannot be in his name. It has to be honest. Do wonele ankwa de toto pakple nyatepe toto pakple mawu vonvon pakple kokwenyenyeme hakina tema globe Yesu benkwa di wele scripture before it can be in his name. Elanye enu ikenchi ko le benkwa me anything we do. Everything we do. Everywhere must be in his name. For the glory of his name. For the majesty of his name. For the pleasure of heaven. You must not be a vessel in which there is no pleasure. Everything inside, outside, in the private, in the public, everything we do, everything we say, every relationship we have, any interaction tell the Lord. Your life was now dedicated totally, completely, unreservedly unto His name. And now you believe
eye me xɔ Dieu se gbene be Yesu me xɔ Dieu se eye nye me ganye gbɔdzɔgbɔdzɔ ba me abaleke me nɔ anyi tsã ba yene o nye me ganye vɔvɔna tɔ abaleke me vɔna tsã ne ba ye o nye me ganye ame beli abaleke me nɔ tsã ne o labe Yesu ba me si ke xɔ ye be ŋkɔdzi sia dɔ ye wɔ la eha te ma wɛ akpe yi ke nɔ me le ya wo ŋa te ma nɔ fa dze ɖoɖo yi ke ye kpɔ wa wo hã wa kpɔ dze ɖoɖo ma ame si ke xɔ ye be ŋkɔdzi sia ye xɔ se lɔ be Yesu me xɔ se me xɔ Dieu se. Your life is now above the weakness and the defeat of the past because Mawu do agbe wa de dzi bobobobobo eye ne ƒota na nu yo du ti o tsã na nu setɔwo na gbɔgbɔvɔwo elaba ame si ke le me woa etri akɔ wa me ke le kekea me eye Mawu la be nu se ke le me woa akpɔ ta o. Eye Yesu me de mo be ameawo be dɔlélewo eya na be o bɔbɔ la ena ameawo nu ka lãmesẽ tanye bena xɔsetɔ nenye ye nu yi ti ŋɔ na ke ametɔwoa ma ti ŋɔ ne wo ya o wo be dɔlélewo ma be o wo be dɔlélewo ma ba o wo be lãmegbegblẽwo ma ba o ne ezɔ le yi la megaɖe mɔ be woƒe alakpanuwɔnawo na va ge ɖe agbe me na o le Mawu vɔvɔ kple nyawo toto ame ɖe asi yi ke na yia wobe ame fuflu ame beble me gage ɖe agbenɔnɔ me o le wo Mawu vɔvɔ me ɖe ame ɖe asi eye ke na nɔ yim ɖe woƒe alakpa kple ame beble nuwɔnɔ me gage ɖe wo agbe me o le nyawo toto la me ɖe asi eba le si ke wo nɔ la nenema ke míawo hã mi le keke sia me ma nɔ agbe kple dzeɖoɖo li ke maƒamaƒã na Mawu le dziɖeƒo ne Mawu eye le xɔse wɔ me ɖe asi eye Mawu dzi xɔse ma yi ke le me fifia le me ɖe asi le me ɖe asi le me ɖe asi ye megatsɔ Kristo dzi xɔsea tsɔ ƒu gbe ɖe aƒe me ye wo ɖeka na dogo anɔ ye o kpe gbɔ bena Yesu ƒe ŋkɔa ne kplɔ wo ɖo ya fisia fi ke yim ne le eye nu sia nu yi ke ne xɔ to Kristo gbɔa tso ɖe asi tsɔ yi ye be dɔme nyɔ ye be Mawu sosro ɖa ne kplɔ wo ɖo ye be nu se ne kplɔ ɖo yi Yesu ƒe ŋkɔa ne kplɔ mi ɖo ya fisia fi ke mia yi la ekema ganye be na wo nu se hallelujah enɔ nu se be na du dzi be agble abonsan be dɔwɔnawo dome be azɔ edawo dziɖegbewo kple ketɔ la be nusɔ katã dzi be atɔ nɔ lãmesẽ me be atɔ nɔ nu se me be akpɔtɔ nye dziɖula le agbea me be anɔ agbe abe Yesu ene anɔ agbe abe Yesu ene ado gbe ɖa abe Yesu ene eye anɔ Yesu teƒe le anyigba dzi enɔ nu se la ebe naneke meli o naneke ŋutɔ meli ke awɔ vɔ mi o gblene kwese eye nusẽ yi ke le ebe ŋkɔ mea anɔ wo agbe me eye ne zã ŋkɔma awɔ nusẽ dɔwo le agbewo me eye ne be ne mi kpa le gbe be subɔsubɔ ya mea You will not leave everything you've heard, nu yo kata ne sea mati radio agbɔ ko na jojo agabe nu bubu wɔm o voa ne tso le radio agbɔ ne tso le subɔsubɔ megbe la nu se
of the name Nutete of Christ. achekpakpa kple asikɔkɔ yi ke le Yesu be ŋkɔa dzia natsɔ katã ayi aƒe mee. The name of Jesus. Yesu Kristo be ŋkɔa. The name of Jesus. Yesu Kristo be ŋkɔa. The powerful name Yesu of be ŋkɔ Jesus. sesema. The prevailing name of Jesus. Tsiɖoɖo yi ke le Yesu be ŋkɔa me. The preeminent name of Jesus. Gãnyenye yi ke le Yesu ƒe ŋkɔa me. The Lord has answered your Aƒetɔa eɖo to gbedodoɖa lo. The Lord has answered Bebe nu yi ne bia ŋdi ya ewɔe na o, ewɔe na nye hã gblẽgblẽgblẽ. Nu yi me bia le ŋdi ya Yesu wɔe nam. Let me hear the English people. Mi- The Lord has answered my prayer. Aƒetɔ ɖo to nye gbedodoɖawo. Maintenant, le francophone. Be it confirmed in your life. Mawu ne in ɖo kpe dzi nye ƒe Jesus' agbewo me le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. Where are you? Fika wo ɖe, Where are you? fika ne le radio Raise gbɔ. up that hand. Kɔ asi ma ɖe dzi. You are not the same as you were. Nɔnɔme before wòtrɔ le ŋdi kanyi ya eto vovo ne tsãtɔa. confidence, Ka ɖe dzi. great courage, Tsiteƒo ne nɔme o. great power, Nusẽ ɖe ne kpasa wo do. great victory, Tsiɖuɖu ne nye tɔ o. great triumph Tsiɖuɖu kpɔkpɔ ne nye tɔ o. will follow you back home. Woawoe la nye wò gome kpɔkpɔ. Father, in Fofo the name of le Jesus, Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma I me. thank you for what you have told Meda us, what kpe you ɖe have nu yiwo taught ne us, what you fia have mi, revealed le unto nu us. yiwo katã ne tsɔ ƒã ɖe míaƒe agbeme dzi kanyi Thank you asa. for this great Akpe ɖe revelation. ɖeɖefia gã ya ke mi xɔ dzi I kanyi ya. pray that your people Medo will gbe ɖa receive be and believe dukɔwoa and embrace naxɔ wò this ŋkɔa dzi se. revelation of the name Woalé of wò Jesus ŋkɔ ƒe in ɖeɖefia Jesus' ya name. yi ke ne tsɔ na mi woalé me ɖe asi goŋgoŋgoŋgo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. The salvation that comes with that name. Ɖeɖekpɔkpɔ yi ke le ŋkɔ ya me na mi. The salvation and the victory Xɔxɔ over sin kple that dziɖuɖu comes with kpɔkpɔ that name. ɖe nu vɔ̃ ŋuti yi ke le ŋkɔ ya me na mi. Grant everyone Tsɔe na in mía Jesus' dometɔ ɖe name sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. the holiness, Kɔkɔenyenye ƒe the agbenɔnɔ, purity, dzadzenye ƒe the agbenɔnɔ, sanctification, kɔkɔenyenye, the righteous life agbedzɔdzɔenɔnɔ that comes with that yi name. ke le Yesu ƒe ŋkɔ ya mea. Grant unto everyone Tsɔe in na mía Jesus' dometɔ name ɖe sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. the strength, Na mi ŋusẽ, the courage, dzideƒo, the fearlessness, vɔvɔmanɔmee, the authority, nu the atsɛkpakpa, conviction dzideƒo that comes with that yiwo name. katã le ŋkɔ ya mea. Plant in every Tsɔe life ƒã in ɖe ame Jesus' sia ame me le name. ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. The assurance that comes with that name. Dzideƒo yi ke nɔna ame me le ŋkɔ ya mea. Medo gbe ɖa be dzideƒo ya tsɔe ƒã ɖe ame sia ame me ŋdi kanya le ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. The healing and the health Tɔyɔyɔ that comes with kple that name. lãmesẽ yi ke mi kpɔna le Yesu ƒe ŋkɔ ya mea. The deliverance and the redemption that comes Katutu with the kple name. gaɖeɖe yi ke le Yesu ƒe ŋkɔ ya me na mia. Grant unto everyone Ame sia ame ne xɔe the tɔsinu steadfastness of be blessing, míali ke maƒamaƒã le yayra ya me. continuity of blessing. Míakpɔtɔ alé yayra ya me ɖe asi ɖaa. Abides in that name. Míanɔ ŋkɔ ya me ɖaa. Grant everyone. Ne sɔ ame sia ame si. All the 70 returned Wobe and Biblia they be said the blandriawo, demons, the devils ame were subject blandriawo unto them. katã wo gbɔ va. Yo ɖi ɖase be gbɔgbɔ vɔwo ke hã eɖo to yiwo le All of Yesu us be ŋkɔa dzi. Ame sia All ame of us online. yiwo katã le ɖo to All of gaƒoƒo us ya me. over the radio. Yiwo le sẽkɔe le All of radiowo us dzi. over the Yiwo le television. sẽkɔe le telewo All dzi. of us that will hear Yiwo this katã le message se mawu even nya ya after today. le gaƒoƒo ya kakple emegbe woava se mawu nya ya. As we hear No and míasea hear again, aganɔ se kea. the total victory in Dzieɖoɖo the name blibo of Jesus yi le will Yesu abide be in ŋkɔa mea every life. anye míatɔ ɖaa. You'll be glorified in every Aƒetɔ life. nakɔ wò ŋkɔ ŋuti le ame sia And ame the be agbe me. blessings will never stop, Eye will never wò run yayrawo la dry in any of our lives in madzudzɔ Jesus' name. sasra le ame aɖeke be agbe me kpɔ gbe ɖo le Yesu ƒe ŋkɔa me. We thank you because we know you have Akpe answered. na wo be ne tɔ na mi le ŋdi kanyi ya We know fofo. it is done. Mi nye be ewɔe And vɔ. we're going back home Eye in mi trɔ different le yaƒe order, me. in different Mi trɔ sister, zu in different nɔvi mother, ŋutsu, in different nɔvi father, nyɔnu, in different evitɔ, person in vinɔ, Jesus' ɖevi. name. Mi trɔ zu ame yeyewo le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔa me. Nenem.
We thank you because Le Yesu penkoaji ye me to gbedale. Amen. Amadene glonam la pe me da bena. Amen. Mawu yira mi lendi yalo. Nkeke ane chechi nami. Chinu ya nenye chinu kande nami. Efwe ya kata. Benya ba gbeme nkeke o kata. Ma ben ti kokoe ne do achone nami. Le Yesu Kristo penkome. Amen. Amen. Keep standing for a short time. I want us to pray for our Father in the Lord. Lord, renew him for greater things ahead. Pray that prayer. Dogberabe Mawu ne siami yeye na miato gbogbometoa. Renew him. Nyanyu kakala alo miabe paso. De nu gãwo sikeo miese kple nu gãwo siko le mɔdzi gbɔna. Power. Esime ke wagatrɔ va ava lia kplɔ ta wòtrɔ me la ŋusẽ ami sisi gãwo ne nɔ ya ma dzi. In Jesus' name Le Yesu we ƒe pray. ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le. The Lord has answered our prayer in Mawu Jesus' se name. miaƒe gbedodoɖawo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Can you sit down Ɖe miate ma nɔ anyia and listen to the following announcement? eye miase nananyanya siawo. All those who gave their Ame lives to siwo Christ tsɔ woƒe agbe na Yesu Kristo during the crusade le Dutoƒo Mawu nyakaka sia should wɔwɔ meet mea. in the ministers' conference hall at 2 Miava p.m. do go le wotrɔ me gave